baby abrabɔ no ebu adentechi akwakodru bia no eniema nseye eniema nkechi baby a wasua de akwakodru wo certificate ahodo ye kita wo no first class na wo kita obi kita best de wo lower b baby kran so no ya tam na hye adwuma mu asaman de brekese ukwo no ebi kra pa wakwa hye ne nan ase anase okwa ya adwuma mu okra ye se onfata udru baby ani aje o set answer document o CV ni asa to abo wanim nyankopon prepare wo de wo wura baby ankonimde ani ahoto kese wo baby anka wo kɔ no ehɔ no enye comfort zone. Sometimes a young yankopon emma nipa bi wa hyeda yi nipa bi na watan yen na wadi ani se be ya yankasa no ye bebo ya wo so ne ahia hoden ne akonkoden wa ablabom ne atimi akoyenim eno ti ba bi a wo bia no ene ma mfa ma wo ameka cha osa ablabo no ensi ye se adwuma na awom no ena anya mesro dan ho kakra bi ma me wate na hwede nyankopon be fa se adwuma no so ayede ama wo ofo so be ma wonu ma wonu play e ba blabo mu no se obetimi afefe agina no won de na mede ma onda bia ye bo asema mede me ho eye mfato ho se ya tetimi ofa ho ye de kan tete kra na ye fra wa akurase na ka ba akokwa a eno anu na nsa mabiem se no no tuja wo a ene okogwo osuja na se wono ba no ansa anyamu a waka ho ye se ofa from enkwansini so ya tetemi won kakra ahokyere mu na se nyankopon watimi amikaka kra yimi apie de a me kwa kira odan ya yetiti mi wo ma na ya plasta ho bia nka wonyi ni sebe na meti ase no mu ameka kira wo no eta bibia me se fa me ye won hwe so de na fa me ye nkuranhye se nyankopon yi mefra techemu no de meba besi nkonkon so na ye bo asa mitini kasa de kira mansan de a wo de no ene sen of also beba obi a wo fefe ye obi a wo original ye ene ye kasa na dwuma sa bono obi a na wo na yire papa bi da na chi ahokyerente ne yire na gya ne wa ma kwa hwea pa bi na wo yusu ne yire no anase bi a wadwuma na sente no yamfa wonya hwe wa abusua mu ye yi utotwere no me say eniema ba besesa e de amount se wo hwe obunwuma na ofo so be ma eti aduana mienu ho na ye me de papa hwe nchemu du ne kona wo se hwe obubo ne nafofo no ne Sompa ye won tiri Sompa ye wana waka se enkebe ya pa Onyankopon na de besi bia so obo won tiri Sompa ye na de na si ye whatever lost and I say whatever job lost no it's by BM Nyankopon restore de washiri nyina de man mo ho enti be catch us say wa usika sem e sorry ya sa tiato no. Oh, men sro what say e ma ho popo erade di wo kosie sometimes erade anya ne sa obekwa akoto mampamnika wa ablabo mu na ba bia obekwa akowie no e do bekwa akoto frem amanim guase wo seye e na aba uso ntino se Nyankopon bre wase kakra wade wo kosie ye Nyankopon e ya wodi ye kosie asa no de ye na betre ye wo Nyankopon e ya wodi wo kosie asa no de ye na betre for so bema erade de wo kosie a e ma ho mpunya gidie ne nya nidaso e wo ono asafo erade mu wono ofra enipa free futuro mu eni ko gina mapon maso no onto wontwene oso onyawo na orempa wo ono ne wo Nyankopon wo ye titibra mu Nyankopon wo ani titefo ni hwamo enneso wo ni ya hwamo nya kira ene obedi ye hwamo nti no ye nyira pinti ne nya ndaso wo erade mu eniema besa afa de ama bibia ebeda na akwam na ye fa de ama ye ntia ya abotre na ye fo ye ni so nto erade so na ye hwe de erade ebe ya tamfo ama ye nso ye nkoso asia ye ofoso be ma bre ni ya fa ma me fo no nsia me da ase okay enuti bre ni ya fa enuti ni ye ka chi ona nwumre se ya abotre na be nkundifo we shall be victorious the nation's anchor odiyen kosia metwazo amano only train odiyen kosia okay intasam chire yo ebasa ye ko mano wodi ye di ne hwenu ona no ni enumre wodi wu kosia only train odi wu kosia okay intasam chire wo ebasa ye ko mano akwe
de yedi chenu oh no nimnya oriye ene ebranu ntianke ya sole kakra fam nanka uhunu o father side me nyanom sa na de maduru baabi fi say ye mu bi e fi baabi aduru baabi ye nkunimdifo me ka che no tifie ni so no so ye nkunimdifo me nim ye disturb obi o fa ne say wadi nkugu wa abrabom so be so hunu so ye nkunimdifo adi kan hunu baabi aye wo mfia na ofiri mu maame abrabo hunu papa abrabo na hwe ne wokura wumfie kakra bi ekura baabi abrabo de waduru bo so ye nkunimdifo obi tie bi sa ne papa anto sakreda na ni fredi won hu se ne papa atna obi ka front da papa na brabo mi wantima anto ka anse nya adamfo a wo private car antna front to bi da but ono akura no asiso onim moto o car sai ni pa na se woni nkunim o twan de ebiem no hu so ye nkunim difo up to ne o papa nya ne ba bi ko wuni prot ba ko a wo ka se me papa prot nie ye nuafo 10 ye ko che da bi but wo yon boy ya wasi so ne wo prot mienu e wo kurom atokuma se prot baako still a hunu sa abrabo asu ye na ye nkunimdifo ye ka che ni oti anum ne so ye nkunimdifo but wo firi bontemfo no ho a watima bakuma se mazi age prot asi aborosan baako eton spare parts wo da so tifie ka kire wo so ye nkunimdifo ka kire wo so ye nkunimdifo because so papa woni fredi abehunu no sabi wakura na se aprot efo no wantima ntop prot ho wo watima be top prot okumase eton spare parts crania mafra brojiri ba se la wo bo abubo wo ye nkunimdifo ye ka che woni mure se wo maami ware kom mana ware eguye se wo maami manna ye wo maami ma ye nwotwe anwotwe ni nyina no papa fofo no mo ebi a woni obi a wodu up to ne obi ntia ware ase young girl what is you the kawa ni die se ya hyew wa wo baba ko private school a woko ukunu nko atua 3000 per term was it woni nkunim na de na ha obiem de na abeza wo de me no kase na no holiday ko di Dubai was woni nkunim wo ye nkunim difo ka kire won se ba bia bra body maduru no minim sa me to aso na me ko akomanim up to see ya wo up to ne o papa wo nyan ba bi ko ma me nyan bi wani na wo dada young boy young girl wasi so what ma kali 5,000 4,000 invite nam for akoton sam o manum ajo mani se eneye ma woda wo ka che won so ye ngugufo wo ye nkunim difo so hun kra na kokko wanim ebra bi ma ba David abrabo na onuanum nyina na ekuma wo ni asoma David wo sida so ba bi ansisire ni jata wo Bible si David ketua no na ekọ akọ hwenwan so se be ya jata nti wo danre na David ne kra na ho oden yesei na so ehokora mu no ofane ne self anigye ede ne moa ne ho ana ho ekreti aguro bi to ne moa ne ntam edini onyane die hunu ne ho so ye nkunimdefo basa so nkunim be ba ansa onipa bi a wonye ntum so ye nkunimdefo ntokwa ba emene ho but onipa bi a hunu so ye nkunimdefo ntokwa ba ubufa so odi ase karepo kan na no wo se abranefo gu asase ne so de na enso me kohwe ye no timidie ye betimi won na enso no obi edikin akwa ba be ka se enkofo na gu asase ne so ya abrane di ya nkwa ombedidi yawu obemi atotoba ha ba karepo ko ba ye no on de obeka se ye betimi o mampa Israelfo konkodi na omutimi won edi abrabom gitum se entokwa amma enkunimdie emma edi ntokwa ba hwe ne ko na ofiri ntokwa na chi a efre bibi nkunim oyiniti epie ama akokọ wanim eno na ya na ye ka cho se okti asante abakwasema ye ka se odi nkunim okokọ ntokwa bi nkankunimdie ni wo oba ya santo adi nkunim okontokwa bi nkankunimdie ni wo kwa me nkuruma kontokwa bi na efre bibi freedom edu onipa bi asa freedom ni nkunimdie no bebo wabrabo ma you need to fight for mo kabro for nzai what ya say na say so okontokwa bi ansa na watimate asikwan nim na enso onipa hunu ntokwa na wa ka che no se media mempe me ho asem no atwe no ho afiri ntokwa na ho edie ndu se yankunwie no nka ho bi die nkunimdie ba ye de brewo na ekoye nkwa wuntimi nya bi edi na ada no David kon ni wie ye no ahini nkunimdie ba ye no ye de brewo because on na kon no Bible say na ni nuanom asojafo nyina agina ye Goliath anim but o mantimi yankundi no nkunim a ya ahini ba ye no David ni locate no do nipa woko ene odi nkunim edi se wo abrabomu a o se abusuan na pie firi mu kokunkunim beba na no bra na oyeboga na mu nyina hia mu amwa akurase no won na pie firi akurase ntetiem se me ko obi kuro so amakoma kodeme ne danse bu obeyeye ampa na de o so ma me moto mu didi enti ofiri mu ko ene sika nyina ba bedi no ho oto ana wo ka na ye wo de opie kun ye pacho me ka che obi a che ninkran se
wan kuntokwa nkunimu mandi soli free wona no waja naso na kokuntokwa adan ye ka kira Abraham o si free wona no waja busuam e ho ye trimuda busua na kwa asase amasiesia ma Abraham amfa na hongoro so bofoso ofa mu no Bible say obeye nkunimdifo nti me ka che ne otie manumire se sole ko so bi hunahuna aso aben chewa sole na chense bin bi di bi agi so bi hunahuna aso obi chewa sole na chense yeyo bi da yeyo agi obi hunahuna aso se betafra o yere chewa sole chense nya ba akofo na ware obi so awo onwo ya sole chense awo ofrawurade sole waka na nkunimdie be ba wo kutokwa agi ofozo okay enuti ahwede de no entimi enkusi kon se okon na chi ene nkunimdie wode a wamane wo hawo nkonua ne daw so ye yade no me catch was se obi nkunimdifo de ama watoba ha abroho eye dwado bia na anwumire bia no enne me catch was se obi nkunimdifo 0551931931 0551 931 0548 931 0548 931 hello 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 Oforisuo baby yeah o fa say accuse me say be kwa me no okay ya chiansuru amam matri mata je drink water wa te wonka wo so no so chi yawo okay Oforisuo and the African way na kama papa me dase na kache na yere say me say I want more space okay because I don't be boss space not me kama kuma so say me papa and that na yere wa more space e not to bomb no Oforisuo say very for atachani na tade ya de bere anya abotra na epam na me ka akire mu sei nipa bia ba bia wuti bia say ye wo ha obi fie oyo deje say wo tra wale ase ukuru ha wo yere ha onya abotre na wa nya abotra unim de obenya obi ti fie mu anaso bi wo busuam o timi de abusuam ya yeye da obi e no timi si dan into de no si tiri into no so nso timi si dan ba ka won se eye nyame adwene eni pa adwene eye nyame adwene ni pa adwene ga koda akranka wan sore ba watimi solid ye hu se ebeyi akis mi ni makrao okay hello Oforisuo baby yay menko me die me tunka na frim kranzo Mr. Enoch aka Nana One ba kupe Oforisuo baby yeah and na mafuti se mi in Frances na me be kakra to mo de no so ebeye sasa na ye ka no e ya fadodo na no 50-50 fine Frances na nemo se dit mo de ya mpa ade so ma ho me no so no ko ne wu na no wan sore waka ama ho me no so a obetie motivational speech fa afene ba kwa wie na wu ne hwe na se de se unkunan awasa wo sore waka na baby a wote na neman ko gino sano me ka tell you to be a wote ni na gino ne se obran ya wo ba emmo ma wo da ate no sano insano na odi esi woni so a emmo ma won timi first kan to na papa ya sano ma san na odi esi woni so a enti emmo ma won ni stand ya hwe sano yesa ebe yeye ne dia be ka tell de dia na so timi ya hwe okay hello baby Oforisuo yeah Oforisuo pizza ni me do kinkers mate won kan dada Oforisuo kiri ampa onto nkomna won hira no apamfo ina adwuma so mo ye ma Sompa TV ni arefo nyina amen na Oforisuo ada o ma mefa konya so na ene ofiso man hene na medwamena kenten otoso mienu ene opanyi de pie kinkesu kuduam Oforisuo na hoa na eni jekeke na mesrem kwatente de mana na se nyankopɔ nhyira na no ntonu nkwam na na samaria betuyi wo din kunimu ablabom na ablabom so din kunimu a na asitemu kunimu ablabom entuntu ni na no aya ne dina wa woni pa no so anokwasem wo da wo se ade a wo ye no se ne tie bi a wo ba ko woni ma di kunimu a ade bia ne wa so bi okay. Hello. Hello. Hello.
Hello. Hello. Oh. Hello. Hello. Good evening. My just ma me baby afre udi. Eba so me bo salumba abaso time tenasem. Okay. Na me ni nya fo bi ti se nya ka me se me kuro no. Salumba ba ti so no mu kuro ni se na pampo ma pontre de ya bodi kuro. Enti da me do me nte dem pese o tuni du kuro mu se na pampo ma pa do o mu ti kuro ni no. Me hu na bi ya ya me tenasem pop. Lu ma she ne chawate no mu duku wate. Me do na pa o ba kumom. Me hu na me ni aje so me nya fo na ka no mu kuro ni. Si me sere di na yetu si me di me sere no da me benu nti O frefre we say kwa da so na ti wo se na pampam na pa me di abije o mo se na pampam na pa na so wa ye fashion take so mo nya ka no mu guru me entesa yenti ana lumba ba na ba ye me di abije o se me kana sampa you. Bye. Guess what was them quadazo. Hello. Hello. Have you afraid with thee? I drank here. Auto collection. Yes, sir. With thee for Isaiah. Come on, now swear. There be on carpenter me. Your question and Nyame aduma de me da pasida. Ono yire kwase da. Obana wawo. Ayu. E wa so de bay. Ikoko. Ayu. Da bay da. Me aduma me da wi. Ah, ye be kwa kuja wate. Kakra. Me kata ti wa hu. Afuto de bay afuto kesiya pa. Dipa ini sa afuto mi amude bay tina. Ma obi so mu obom ke ehwe odie enye se wo mu abotia na me se wo abotia sa na be ti wo pese pese yo kwa yo kubi na min kamo No, okay. Hello. 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 Okay. Yee. Okay. Yee. Ayere. Ahudi. Ayere. Ahudi. Ayere. Ahudi. Get them. Omra samanu benya asemo. Nedie, odesi. Ibi amroso. Orejina yitio. Oba, but also position where the contradiction. No, ne ho dene. Position 1. Me say pa, onto na big afon so ketima. Afa no question me say e konimdifo. So I person na make me say and then kasa sorry bia. Ka do metiansi de obi anya correction no. Enye correction kura. Esan se e kai baby ani e fro from aka Nigeria kakra. E ka baby ami pe krom ha mi ami krom ase enya. Baby ani e fi papa dem bia ani e da e so to agi se so ni to wi ase nye baby di tiato. Enen tefre push ofa so yo ni babu nai. Kuni mrakete. Minimpa. O da shwe na dia tina so ya bo se wa fo no. A bia papa se ala penino. So ye betitiende empa bia e peni timi da so. Se de nya dampo ba ku bia enyi nkunimdifo. Amen. 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 Hello. Hello. Oh. Hello. 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 Baby afrefre udin. Ko ni anyo. Kwajo supesi. Yeah. Kwajo ta Asem Mpe Nipa. Asem Mpe Nipa minia. Nyam shiraw. Omono nyam so say waka ya Asem e time no. Na akaba ade ba ko. So mono bua me. Na fo la ba ko nkan ho. La kokko no pa kan ba me. Oni di ma me se nkutike. Tell you say. What do say? Tell you say enka ne voda no. Wada uruma.
Madam, Mama Modemina, me could taste them with Macawida. Mamma Baba was mining. Or Hinia, Oko Crubiso. You knew I would have answered when design when you know what you mean. What is it cost after 5 years? Kura, when Kura. Papa, Papa, Minia, none by Oka mechanic, whatever. And can't look at who can call you, my number more frame into one can. Number on the phone is missing on the number. Papa, men from my own quitting Tinta, make Papa goes my name. Papa, but I'm not the young man of goes mine in your back. I don't know. I'm going to see if you see an air cry. Somebody, I could bring ya. And we'll go and we'll be a Unya. Nakaka cry. I could cafe, good Chacola. And so about Kuna, and we're not, as you see, you know. What money now will you say so talk with you? How was Nipa? That will be. Okay, hello. Hello. Baby, I'm free Udin. But you're coming on to one. Okay. On the south. Yet you. So, police, you are in a what you are going on until I saw them. And I put it in the year. And then you are. Ojamano, a chance of what solid. Because that's the whole country is covered to an ability. Now, many person, no accident in my name. And someone will kind of many papa. Any will father, Barney, Limba, and then the life for our buy it. As soon as the moment says, oh, and here this is the and that's so. Madam Martinez, my farmer, your mind, and choose here. Okay, hello. Oforisuo. Yeah. Oforisuo ga manje. Manio. Chama ere kusini me katase wosting of Pugina. Okay, Penny Payentio. Oforisuo na mo say. Come on, pa. Ya da nyame ase. Oforisuo de mama ni ti o mabra bom pa ni se. Me ni se Ghana ha. Oni ne kura ni ni ko diga odisi. Ah, let's me do see the mama need to party. No, Yankopon, or mamma, or the no moon, bonfire mamma, mamma. Yes, another diamond from Magana for the invited here. Only I'm here, Juma. Okay, hello. Hello. Yeah. No, and maybe in China or the one and listen, and that's what it was. And I'm a more person and not to a double. Diana Pabna, a broker, Microsoft, Mr. Like when she mentioned the same in our method is a Christian of back on it. I know the body as a mother. So one day, the other day, I mean, our Bemuno, and be around with the Alamo Bemuno, Uncle Fantias, or the Yankosia, now with correctly. The Bemuno, Yami, would be happy. I will. Okay, hello. Yeah. One you. Good evening. My Joso, mammy. One I'm need to drink away. Good evening. My Joso. Yeah, I'm ready. Okay, yet you. Yamisha make time name the abelly. Yamisha no more tension and Yamin put you from the Okay, yeah, for last caller. Hello. 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 Hello, who's your Baba? Yeah, Wani. Christ has been so. And come soon. Your friend, you know, the catastrophe of the party. Okay, Yentu. Who should say they will lie, no, they are coming to baby, you know, and can come home. I hear hot to papa. Now, I know I ship papa. Yamin Shramo, who should have made the American. Young Cassidy, you need to die.
echiefoɔ de wɔn na wɔn bɛ adanseɛ sɛ ebi mfie du ana mfie du no etwa mu no ebi a wɔn obi nkura bi TV a wɔn tie ne mu a wɔn hwɛ no no wɔn ni bi gɔɔre ne kaayɛ yɛ pɛn ne papa ebi TV ni bi ne kɔhwɛ bi wɔ obi dɛm na wokɔ koraa na wunyale ya etimi ka osi abɔnten na nyame ayɛ adom yɛ ayɛ wɔ yɛ di ayɛ hwɛ a die ne yɛn ko fɔ ne yi eti ayɛ yi awie na ade ababɔ no yɛ bi hwɛ ne bi hwɛ deɛ wo brɛ deɛ wo ta ka ni bi ɛne ma papa na so wɔ ni mu a ɛba eti fa hwɛ ni sɛ ayɛ yi awie na me nhyira mo pa ne baabi a wɔfutu sɛ mo a na de yɛ na me nka mo ko hwi. Okay, ha ana yade afutu sem no enyina besie eno nti no meka cho se ubeye nkunimdifo emfa ho ene baabi abrabɔ no de wakotete emfa ho ene ahokyere emfa ho ene yade bi eda wo so ene no ka kyerɛ ho se ayeyi awie said obi e kan sisi ano you shall be victorious ye yo tete tu bafo e babo ye ntaba mu ye nam soro ye sai enam form na ene onimonyafo kwasi ampofo agenwum tuni musical prophet I feel as a teman pumping or dane a toy no and then if you do no pepe 20 years and I only for question for J or dane a giant tebema was doing yako and a shedding ni yaw near debut almost ye if you do no more come so I feel papa I know temper papa and Tino the AAA I could see ample for J Yaman fan cleanse ye debi me ujidi kase se ye nyina ye betumi ahyiam ye ko computer so dwadi emra sese ya ye obi ka kira asanteman ye obi ekire asanteman. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. What are they? Cinema moved to about me, Tinikura. How are you, senior? I did a dank about that I am the Biamana, no moon, dank about that. We are dank extra. We won't know I want to tune in every time. Senior, I'm Mrs. You, and also our problem there. Senior, what's the dank poke? Okay, so I won't damn poke. Okay, to see Arena every day. Sir, someone drove back a friend, dank about Tony. When am I doing? I'm to me. Nanam to me down so. Me even no oh Charlie me taibo papa. Sir, see ya. Madam fight to care necessary. Koko ya bi betana me so ma me je me ho enje. Me ja me na amugya nko na afi esefifi me to. Ntimi kura amfa me to ntena se. Na so me sia dan fight to care. Aboa me pa yini na from my team madam ho. Ti e fi feti asate tele. Boy. Yeah. Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ne akwara wo ni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a e wo man mu freyen e wo 0244017556 ana 0266593330 FDA ajegbedie nkrato yi atu Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye Pre-Care natural powder cc nipadua na baakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre ana fa enkodate de ma baako
ɛwɔ ne nsuhye yɛti anɔpa ne anwumere wɔbrɛ a wɔdidi awie Obenya Precare Natural Powder at all. King's Walk Herbal, Nana Boache Herbal, Nira Pass Herbal, Accra, Little George, Waterma Community 5, PFA Pharmacy, Kolinak Herbal, Freddie Mains, Kumasi, Benyak Pharmacy, Nimdie Herbal, Takrade, Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunyane, Cash and Carry Supermarket, Becky Frank, Techiman, Alaji Kumbila, Tamale, Sewa Herbal, Asante Mampo, Gapson Pharmacy, Koforidua, to phone for 0550 19 15 14. Precare Natural Powder, Eye aduane san ye duro. FD ahwehwe san kratoe mu agye atom. Okay. Send your Sompa Asem Mpe Nipa na yesitie no ene ye konen tentem. Orofo enu da ye tabi da asem bi de to ya apono so. Na medical kan se ehimfo na malances ye na hwan travel and tour for no omudidi omudwuma akromfo fa na store da na mse ne hanye den ene emu asiesie no enye den obekọ country bia flag ne sisi table so ase wo kọ ani eno asem we de to ya apron so adwumako bi friend Trinity of Arc na osan ewo imak eno ewo asafo na ensamfu awom kura ne se obi adwuma gege amanfo sika ne nyina wia na ani ba ne ho a no aso ho no akobie foforo no de di foforo atoso asem wo Ghana mem hapao na asefin sebe wo mu se enrada wo sofo ye wo free north ebaye se ka wo de ne yire ekọ Canada na ne yire na afefo o muso ye nurse fo no omo akono so o muso nya sa akwantu no biom betu ade be ne kosi ye Trinity of Arc fo agyeju o musika ni nyina enne ye wo fie ha emrante bi kura sa do masam bedan se Trinity of Arc anwumire ye beba ye Trinity of Arc fo so course kura Trinity of Arc no na mentiase ye wo Ghana memha ani Kumasi mountain so ya kokoko tie kura no a de ogigi sika no no na hwe Kumasi branch ne so no say enu adanko wa resign ye broadcast ni wie no wa resign na wa wugi sika no so wa resign na hwan ho ne yenkogi sika no na just Trinity of Arc for nsem wo ne aba fi hakura be kandada e wo ho no enyasem ketwa enipa nine na asefem sem wo mu ne se osofo no enu ada ye ne ye adwumadie no ema no ama police fo ache no wo central se adaya ono ene sikan wo no ho a se Trinity of Arc for so mu duade a omo jefri ne ho eno ti ye betra krom ha ama sa Trinity of Arc for no o mama obi adwuma akọ no hwe amane asofia kofam fira no pa central ya che no ntedi asem na mpanifo wo krom ha eka ene ya hwam obi abie travel and tour eni musika puduo woje efa na sika no deko eno ti ene ya catch Ghana Tourism Authority say wo mudwumadie kura ne sei ekwan be no mo fa so a wo mo lances ye no mo di bie sa akro no dwuma travel and tour no Ghana for dodo no asabia kusabia nyado wo madwene nseda nya adwuma na jimi kakra wo munti no obi a wo bebie travel and tour bi onya hwehwemu no de nsika akokoma ebi ni Trinity of Arc no eno wasa akobie ba ko wasa fomozi evre ne zei imak eno kura de mi hu ne din boda ko mebu kura fu dada ne branches ni bi won kan kasoa Trinity of Arc no na so do sika akoma no etojewa ne credibility ne say nipa say no do o matu kwai adanse die be say ni wo mu apo adanse die nko na yetere e wo Sompa TV so na ye me ya se ma na me ache papa no obi a wo kun ne ye boa say ye nyina ye nko gisika no na lawyer for kura no Trinity of Arc for dia some koda wo mo no ye ma dwen so me de ba be hunu fo so be ma se mintimi kan asem no lawyer no se mo krata nyina kura ye fake mo ya kromfo yemo akwa nene no ye kromfo no do gigi wo msika ne yemo ne no bonene no abdoti sa akwa wo ye ne preacher no adwuma ye mfa nto so
Yeah, born in an picture ni rule. Teacher woman for the picture and so. Oh. Dear Henny. No. Suffer by never woman slot to mammy. Or for you 21st clinic, a sciatica expert, 21st clinic say. Ya di biblia bia de fruit nua no ekosu na so betu atuase no de amawo sana 21st clinic say men kan kire wo na sciatica no 21st clinic ba no mi ehu say ya de bia friend sciatica odi tu ya de ase 21st clinic ena say men kan kire wo sa orofo wo ba ye no bibimem haba so body 21st clinic waje no enya asem ketwa ni nyina en say sciatica ono yare sciatica no ogudam nyina no 21st clinic odi bibiduru aka wo mo ama sciatica no watumi atuase producer watumi atuase kama pa e dia ma on eno ti odofo 21st clinic say laboratory ne scan mfidi ahudo pi wo de wo fam ni nyina no say wo betu sciatica yade no ase odofo 21st clinic kuma se hwa wo basis wo ha cancer cortez oboase wo ho sunyane kranza tachima 21st clinic ko sinyemini 0540311311 0540311311 21st clinic ko Europe to 21st clinic o Europe to or for Europe no Ghana this year sabre wo Europe say obekọ France ye na ene land ho nyina no Europe sika no na the difference eba or for Europe to 21st clinic owo was men kan cho say number no odi aba obuku appointment no ji number no na nyoma enkon kai kama pa 0244915116 0244915116 a Europe to book appointment no with this number na nyoma enkon kai enfama orofo yekonye kotu koko na se o koko no a epoma to no orofo koko yade bone pa so didi ko unipaduam ko ade a koko na koko no ye papa orofo koko na sisi otu a wanhwe ye na wampe edu papa anom a koko no entumi ma wontena se ene se oye droba ni kura de ne ewu na oti wo fense de ye adwuma kura de ene ehunhun so kura na ena nwumire edu papa bi a mepese meton ma wo na ukopa bi a kira kwan na woto no na eye adwuma kuo bi a wo mo no omo anu odene anu ohye papa wo mo ene de saa adwuro no aba eye 3 Herbal Center edu papa bi a odi tu koko asie no 3 eco capsules koko master and American fonam dia ma orofo yenkopa dro ibinto na yemfa entu ye yade ase kolina keba dani heba misty heba apidan ye kwa yebenya biato 0546107107 0546107107 na ye kopa mizu ene 5G meza ni bi aponto oni abadi tu oni nyina eye mizu 5G meza na afei yemfa entu enyoma ase orofo eyi yone abadi tu nyina no mizu ene 5G mizu da bio yekope bia kira ko na wotwe mu udwadie nyina no fa mizu ene 5G mizu ka ho ebebo apa manager Daniel ewo 21st clinic hwa overseas Bikan supermarket abawa ewo Anomaji post office Mama Esther Outcome Royal Ventures Baptist University yekoto mizu ene 5G mizu ani bi ebebo yi papa na Sachi Enterprise ewo asafo abinchi one VIP car park no ena edi enhwanimu sa ena kwakuachi company limited epuemantamu Eastern region kwakuachi company limited ya call 6 match no hono omafo gimizu ne 5G mizu etum se na obaso am haso dia wapamangwa abrosana se KF Kinju Enterprise ho enwo na wona suami no hotel no enedi enhwanimu mizu 5G mizu ebebo yi pa akwantu semina express group akwantu semina se o pe baabi no koreda na o pe baabi a obekọ ya nyusi kania odofo express group na mekan fonam dia ma wo ukosuande ukoye adwuma Canada US UK Australia Germany broni kromben na akwa ontumi emfa wonko na wapede entumi emmem na osika so entumi enkohye orofo express group na mekanfo na yama onwumiri kuma se asafo labor run about ho na abehu no na okonkran so a okanshi first light ho ubehunu ewo ho tema islegon takrade sunwane tamale bibia ni ubehu express group ewo ho 0249000448 0249000448 express group na mekanfo na media ma orofo eduru babia entrance kwa ewiase na otrasa
na se ka wiase ka bibi ni wiase akeda ake ntupum eno nti na Christ inspired ministry na maame a woda no ene prophetess Abigail Santoa wose menka nche wose ordinansa bompa yepa ordinansa bompa yepa na asem tripa eda empire bona no say was taking away the fruity garment na che say ese utete ontumam na enwoma bi ayefin e wontuma no nyina no etimi efiri ho sa na me maame se menka nchire wo sokoba ampa yo new site ho na dwumadie wi ekoso wonderful prophetess say nansa o bra nya enkonwa bi dawso bia no empapai dwumadie ye nansan nyame benye nyame na ne maso obeye ne ma yemfa emma we no say ope ho adansidi anase ope ho sambusa bia yemfre emma we eso 0249 263 899 0249 263 Christ inspired ministry so for ba wodano prophetess Abigail Santoa ono NS menkancho wose brei na oba biye nhira ewo dwumadie no ase na enwoma akonkan Apostle Dr. Amegachi ono eno so obewura sunsumu na Oforisuo so a odi adu papa be kan eno nti no ye kusunsumu de no na odi adu papa e kan ya de be ne da so Amegachi say ontumi tua no ontumi entuase emfama Amegachi say aduro ni nyina won ho woso ya nwurani ofranguna mem na aba aduro ni nyina Dr. Amegachi wose e won ho Kumasi Accra takrade obehu Amegachi e wo ho na Kumasi ade makro old police station ho e ho na akwa behu Dr. Amegachi 0547 044307 0547 044307 Amegachi ni manono orofo yenko enko yanim asatwetweche e wo ho a sabri no yebeko akoyanim na awiase asetra na yaba no medika ka kiro se awade dia wade no ha dwene eno ti eduru ba bi obi wo wose me kura kame nwade o obi wo ho a wose kame me nwade da bia da adantia omafo dodo no a enempempi wode wonsem ebeda yen na eduru ba bi anya obia no peso trase na ode asem no obeka no said ye can life no nanso so no asem obi dia babedan ye ni nyina ne se wono dia wo ye adwuma won kan ena na yiri ewu kumase eno timpempi no ya na wo ba no abesra na yiri no ene ne ma no ewu kumase ne kwan so a oye ma ne ye fe pa eduru ba bi so bia na wotwemienu bosome kwa no ntumi mai eye adwuma sem na wedie wo ye na adwen se wo ba kumase aba behwe na yire ne ma no se de bia wo jono no kwai bamu eno ti bema no eba no na yire ne se ani ene mi wo fufuo meja obi eno si ju efri se bema no yobia opefufuo na aduane nyina ye nkwai aduane eno ti bema no ebeduru kumase no wo ba ya obai ene ne bema atonsa edidie onkonko busamu a wose ni colleague a wone no ewu adwuman na ne maduane so wo so ena me de ma me colleague no adie no ene bema no pai lai odwai koko no pai eno ti bema no entiase sa dabi me ba ya kura said o masi atena se face to face no kura no eya ma me bibi se bema no emse ni bibi ene meyire no to foso bema ne mapamfo asemu ahwehwema so na medie kameya beboni din na medie awade no ba bia duro no sadia si akwa no mempese kema ware biem na moma madwene efri se sadia asem no esikoba ye no ene sadia oba no ne bema no siti ho no ene na aduane oba wade fo ukunu aduane odi ama u colleague a one ne ye adwuma adie no ede be na sise kyejamase ama atwene anda we ni asem watabiri eda ye pono so a ene ye bebobo ho e asem omona samwa fosho bema e asem megidi ese dana abranten beka no chess oba no san kraka che ne se memfa mu nsi uso memfa mu ai odi fuforo no se memfa mu nsi uso akwakoye se odi ho na sho se me no na na wo fuforo
as Obama say and no cry no because you phone na Madam Madam for you and my mo si nso na no na akɔwie sɛ ofosuo yɛbɛsua mu adeɛ kakra ɛne nipa bebree kɔ awadeɛ na onima ne sɛ hyɛmekawa na onima ne sɛ wɔde ne nsa kyerɛkyerɛ sɛ yɛahyɛmekawa o ofosuo bɛma abante asɛm wɔde abɛda yɛn yɛwɔ ɔbaa bi wɔ hɔ nom a yɛbɛka sɛ onim de ɛwɔ nɔɔma de onima ne sɛ awaleɛ ɛno na yɛ a ne yɛka saa asɛm wɔ sɛ aware ne deɛ na kwan wɔ hɔ sɛ ɔware na emu nɔɔma ne dɔɔso bɛɛma no onye obi otaba na onim ukun ne sinto sɛ ukunu opi fufuo ɔno nye ɔno mo kura na request ye ɛna nka ukura nka ofoso wo ba no kura nka ani mi wo fufuo minya bi sa kenka because one ka dia sebe manka hwe acho so no sebe minka bibi acho because e bia ba makro nim te kakra do obedu kuma se bia wafa baabi wasi take o baabi akopɛ kakra te me kan say say movie bia me hwe ya ajaku as one wa call if you abonte ba wa fa bi na wodrufi a na yere ka fufu to nse na yere wo fufu happen no sa na chi no ko topo no because nko aduane say no no say oba oni ne tifie na yere ne tifie na wa wi aduane e na yere ne ka ama no nto oba obabu sa na aduane okobi esu na say dokro ne mako in fact adwen de wo si haja table no to ba be ofoso me ka ama na kosisen ebia be ma kura du kuma se no ebia sebe mpredua se okote kakra se da no se woni me kakra na mu no ka se nye dan de wankote boboa okote kakra wankote kura na sebe nani da so efi aduane de ofoso de bia me ka se entimi na abonte so aduane ntimi miti fi aduane da bi entibi kura wo ba no se wanfa nhye na se nkonim ni wo beye ena oba yen so na wanka fufu asem bia nkyere na enka ono mom ba yen ko request say hani we de ye na nim say wo ba wanka na we de obefumi ena memfa mu kakra na memfa mpese bi so saa time na saa kasa no ekoso ofoso de meka what ya say wo ba pie so mi amenka bibia nche mi kunu aba waba ba pie so ana wo de me kura me crowd say me ba o na nka mimi mom hani na me ba o but I some be a mabedu ne bi ande nti fa mpese bi sim so we de wo oba ni mum ko wa yade oba ni ko wa yade pa o hani mi pa twa mi wo fufuo na minya obi na oba be man san jambi ti be man ne ba na ni da so obedu ya oba ni ni colleague on ni wo dwumam ana ma to nsa na mu didi obedu eti be man so obedu ni fa te bo ni brim kakra na de na mi hui ana hwa wo be wo sha be busa nse oba be ma ni busa nse na mpacho me de bag akosi dem na madwa ne wo hefa wo se no na be dia ma me colleague ya oba edi na me mfa mu nsi wo so aba ehokura ne nye no aba ofuso be ma se be mpradwasa mimi momo kokwasa mo ade wi se be ma ne kasi wo ja wade a ekwa bi so deserve no ma bi ho na edu me bi a egu awade no ofoso bi nru wei madika kasa se mamre bi atwam se me kokwakulumba ona se mankoto na me koto na yira menya akonwa na yira nya wadamfo nya madamfo kwaku ba bi a be ma no eha no kese ba kon se osese na omasi atena no manka nche omre bi se me se awarefo anamo se mo pa awade no ya mo prem ho gu aso da bompan no edu me bi anya me de be ma wo ba hwia mu no ma menka nche so obi yire ni kwaso ne to nsa didi e wo kwan bi so ene na bibi o menka nche so obi yire o sha dwa dwa ko emusa na sam ofoso mensan ka so obi yire tete no ana me se tete no ko hia ba me bo ma so twini a first no obi yire ko butu o si ade a kompa o si amfa na chi ene na bibi na obekọ na shoba obi ni obi yire ni wadidi awe na odi ayi liquid soap agu oba na nsa so na wo horo wo posa na wo horo na nsa ma no ene no mafutu kwaku be ma na futu o na enu no wo be ma na wo kofi ana se wo be oba na wo ma kwan ma wo colleague be ma na wo be che didi akuru be pie so no first of all kan kotodwe eni dwa ato a ena nka wo kọ na wo pa wo kura chew because mu ya airtime be ma ne kase wo ja ware o fosuo me de o deserve say so ja because e normal obehu ya airtime okay aberewatia
of also bema ya semo of also bema no na ire no mbu se obebia wone ni kunu etie ya wo pese ni kunu dono no ye se ye fa eyefunu mu bema wo hwe no so ma na yefunu eboma of also bema eya na kuma mu no so nya kwa awura mu ntem nti ema na wonsa no bono anytime bi obabopo aduane ama wonkuru bia no wo de ya ahwe ani gie ade ba ko amesua ne mema ho nso pa ne se ofo bema se komode wonom na bia wo se ya aduane ma na nas me ya aduane ama na waba bedu na aduane ne nya krado mema pi na ni abotra wo se ade ne hu omu minim se ya na sometimes e binom te se nkola wo komode mo cha na mo ho so nti wa hwe ya bema na aduane sam de wudi di agora obehaw ovoso bema mema no dodo na no otu kwan kwa ekire na sa oba eya hotel didi okwan so efi se ya na ruam kwan nam no fufuo ni ade no ya na ya prepare wo hwe kwakukinsin se ya ope konkonte pa de ahie no watemase na wakwa konya konkonte ne nkate kwan bi anase na benkwan bi ne ya hwie nkunumai nkurumesti kama ya gum no wajejeje nam na gu so bema anase bi kro bi wo pe light soup eni konkonte fufuo eni light soup fufuo ne ewramunam nkwan na wani me wo ho me nka sa ye aduane because minim se bi ameba no wabre anadwumeti mi abesi uso nti me mpa bere mienu bi ade ma na we kasa ma blem sisi ya mi enti no me bank e bi anka medidi wo kwan so eti bema na aduane no ka so bedi because say we ya na yire dofo no wo do ni nti na wan kasa wa bisa ne se me wo fufuo mi job no se an ma anje so ane a ma ye wo ekwan pie ya ne ye fa so epekwa adubo e de hya mema enti abi kura wa de so ma hwenti ade nta men kasa ane enti waja ne ye from pan de ato ho nim se wo ba bedi ne yire aduane no wi a wasa akodi ne yire aduane biem na wo ba ye vozo ma obeka cha ne se ebia me de aduane ne kura mpa ma me colleague bia oba ye kura no na che se ekom se de esi de no na wo ye atwa ahwe na de we de wa ba betu so o wasane no na esa to nse de fo so be ma enne na bibia ya bibia na ma fo ya bu ye ne agu ne ma bi so na ba wa fo de woni ho kwan se woni be ma foforo eto nse dede o se ne colleague o ena me kira wo se oba wa fo se empo wonu ya be ma ena bi eto da bi onu anim se wakonta no wukuru nim se wakonta no na se ye friends na konta no omu ye nua na no kula polo fo so be ma enam no se bia we twa we yanim na we twa we yanim obi oho didi ana ne nsa no kwan aduane no kwan a esa so gum ofo so be ma enye hygienic na me hu se me yere ya che se ya de kama na oni obi to nse dede ye for hygienic sam no kwan to nchen ye se amamra ni amane owen ye ntoto na se ade a wa meto no ma me buchi aso ne ye se ye chi eti se oba wafo ya wukunu na eto da bia na to nse didi na wo sa ma be ma foforo esa na wato nse didi ya na enye na kwan so abe ne ye bu ye ne aguso ekwu ya be ma nse ye ma na dwene adwira me de ma ne nyina ne se oba ni mu no oba se wona ne tena ebronku ma egu nhwani po ne ebe so abribra ofo so be ma e wo se wo jai ne complete omna samaka se e kwan bi so no nya kwan bi so no o total ayi ya friends enyina so ya obetimi agina so oba no kura de kura pa o ya se twa komemu a e chese won se mu ne kura no woni be ma na ba bedidi e wo mi akasa mi table so ne sada aduane mo woni ne to nse didi e na thirdly se be ma na ba me fa mu nsi usu ana onu ne fufu no kura sa de be ma na di wodi ama ne na make meduane mo sa de ama me yonko be ma di sa de ya o your colleague and so bloody what oboso ba me not ya se no ya se anuafo but o ma me fie na aduane esi wo no e kom don sa de kwa na indomie krampo na wo na se macaroni bi I'll make sure say my milo bi e de ama safa bo ano so na se enye ya madafo sika ni hu agi sika na kwa abonte kwato aduane bi mimi kura aduane wa makura ensi won say some metam e de ama fo so be ma ye kanya me anim no kura nya de am de be monte no be ma no onya no ko pe na be bi nto ba ni mu no onfa na nya short okoso atena se ya won nani be ye form de ne shisanka wo so be ma bra Nyankopon hira nipa bi a amada menu anum nyina ase omadwe nkyere na omo so cha mitam ketua bi nam de a kyere madwe vozo
ade esi afodi e wo ho aye so ba ne be ma bi aton se didi ya ka bia onifo ya na kwashi ebusa ne se na anu ye dai ye nkase ne papa ne ba ye na o ka kire mo se me yire taaye ana ye ne nko ana asi e first question ensa no ne na koto adidi so ye walefo no na ye mfonso na se mfonso kura so bi ya ne ba akopa ye nyina so nya wale na se wo kohye nkran wo no wa prepare obi na wo bibi abegina so na ade baaye because my wale me baby 2 months na me see me yire nchen e bi eni kwa so ba ye sa de ba sa akwa na ofre ni police na entertain na tunifo e bra na adwene se nko pe so ofa be me na chi e bi asa police ni so ye walefo na tunifo hye ni nkura za nya bi da emwa e na amena develop sa do na dia mana one ne to nsadidi you have no idea entize akoba so aba no wodidi a wawale ne de e tan se ono obi to nsadidi yi anu firi ma so de be ma aduane ma wan yo so ye de nyamfo so be ma kora no se wo ba wo fie ni yetimi serve no sa akwan so wani munyam kase no ntimi seti ase no se wo serve na aduane a nwuzu oyi nam wo de atre eyi namba akoto ni fufuo so oja nam aka nyina gunkwam na me papa de namba akope ni didi no bizan se ja se kire ni sei no waka kire wo se wo ba wo nchen a ade a eya e wo ho ene se wo enkwan e wo aduane na woni nam ntimi nse bo ho ba se wo nam de a aduane asampo ye mani sima bi e prepare bibi kakra de se wo no mani di mani yeye nti tetefo mpanimfo no so onya ho no se na aduane si wo kora no a na yire no na timeti nanim sa akwan no so a oba ne kra me one no what to kwan na wo ba ono na fro so o mo aduane wo boni bi se tia wan gwan fro mo amane enu woje aduane na ho aba na wo meduru ye eye fufuo nyamo enti no ye ne da si ade be ma ho adi agya wo nkwan mi wura beduru ya no ma de ne ba nche zizo ama no ma bobo kakra bi dia ma mikuru esi da bia ndi se woni bibia tia wo yire no aba no wo nkwan wo ho fufuo no odi a no anso obesori adwa banche bi no odi bia si uzo wo ama ana ne ntemu ndi no me no amoma na nkwan wo na fadi a onka de bia tan wo wiase so tan ni won tokwa ni wa onka asem bia tan wo wiase enti papa no megina we so ngaso oja na yire onka nje ye se me so me kwahya me nkran no madwetwem mpena bi ama manya ba ni bia me pesa sabita fracha mekọ na me pe bibi de agina so na we die enye case gomoya yedi enye case me adia me beto me dwa kura nsa na oto didi yere de tan eni kwa se esie wunya ware a waware umma chance woni ema bi ho dini kwa se wuye wei but unhia oba ne saada ebinzi ben oni trenya un ne sa kwa so da nti oyere nkanjira o se ono so be hia one day bi udua na mo ze ndi waza niema ko endi eba sere kwaku nkomo no nya de ojawale enye yi omfa na de na ontena ho okay na sesia no oba no bema no se bema de boafu ofo ne no koka se memfa muzi so ade bema de boafu ana ma menkan konkancha ne se ne mamfa banche ne bode nsi so kanu mo ye fufuo bu na mo sha na memfa muzi so eche Wabu ene nche bi wabu ene obeka che ya wa blenders wo fia kama me na me baby amone nkwan ya de ba amone nkwan body ani ba woni ni kunu zo atena che sa amone nkwan ne no wobebo ko adunti no waka che ebi kwa na eni kunu bebe wo unu se wa nya wo ka tete asemo tete mo sun o ba na ba na nya se bia we atwa ne se no wo twa se ba ma ya ready to go ba ne ko dubo ye different antwe na ba ayi fufu ya say and na make take kwa kinsiri awari pa what must say na die agwadi no e dey bia no person for na china ne colleague na etu ne fo ana kwa ku ko to so bi da ire so some bible say abia etimi ya yin say ko to ira fa o say bia no o twa fa eche na ne colleague no etu ne go say mo onya say enye ana o kika na ni a where they be and treasure sanity o ye dey for me sentence man mo bi asem na da ho ni nyina ne se be man wan kasa no se ka bibi hano a ka on frosters we emfa emma simple mun se chire be man nkan cha ne se be man no se de wo hunu ntino yentu ne fo nware oba ne bi what ya brotie o ya aduma na sika be ya brotie anya we so na ware oba wo Ghana
you telling me? Now we go to message yaba say few of one say be man tabe fi when the message yaba message be producer begging you message in it also. Oh, Nani, the Americans and you, not any Americans. D4 Samuel Prayer Council Center. And Komo Emnasia. A house of Mayimo Frim. Yane D4 Samuel. Yes, Samuel. Mayimo Frim Dada. Mayimo Frim Dada. Asem Mpe your case. Ya kwani do for some prayer council center etwetwe komosimadu sumra sesia message ba say abrante ne colleague no tabe fie ho colleague no ya colleague ne tabe fie ho okay Panipa memo akwaba ya papa bibia boko de boko so for pani bibia boko nyameti ase na so na mame kan kire wiasema nyina se ahoto nyina no anase sunsumu asembia no eyodi for some prayer council center titi amehia bobu ano ejaba family house eho ene jakoko na so ene omo kumase monten so emadwadifo a odi for Samuel aboa wo mo musika agire nyina no edi sa dance yiwa uyi free mu enye yi adanse die todo nekoso e wo D4 Samuel Prayer Council Center amanfo ho atowo mu e wo yade afam pani asoye te say boko menua wenim se ofi D4 Samuel hoba na ebisa na oko kasa fufu ya na chetenye D4 Samuel ho e ho no de e bibi ekoso kama adanse die ahodo mpanyimfo bi ewi sika dada na sika na chi no wasaba ho yeso sikanti no obe pede wonanim menua sa wonim de woanim na wanim ofe afi na wodwene da akide nyame beyewo enti be pede woanim na wankoto menem na sika kutaw ne entufo a wode be fe ba bia yemfa eno na amanfo no tukuru sika na de ko wura ba bi na akam da bia beto bi so mo office say obi sika oba bia wa nhuna ma odi for sama wa me bi senti utia no nti ko shem se odiko fanye me bi na kam e basa se be fo bonsam ya no mo so ama odi sika na ko wura ba bia ense se odi wura na kam de e 2 minutes sika ya no ma hye ne dada nti ade a chia na ya soma na wokọ enti sika kukuru almost 2 billion wokọ na de ko wura ba bi e ma biu because kalan kasa achi osunsumu tiro difo sama me ati asese abrabo aye bo no emu ben 95% de e bo ni sunsumu bibi ebesi bia and so usika bi kwaka ba bi na oje na nyina nipa de adwane a sunsum na nkasa achi ye de awie dada ndi ani so no ana de komo bi enti uti su na se unya sika bi antempa no abodifo sama ho da bi ya meka se me medo garden wo mafichira me manwa anwe ansan makotwa ne ma baje hu o ma wi ase na wi enti ade na amodifo sama ho se papa bibi nti menye sika we da ho da bank
na memfa nye den na wa kyerɛ sɛ wodi tukun ababoa wo wodi ton bi die ababoa wo wodi ton fo so ababoa wo adwem ho a amanfo mu kura obi nso ton de yeyie efisɛ ne kra ne kɔ wan hwɛ yie wo nko adwuma bi a onim sɛ so bi aton de sisi dan ne niema nko akoton bi enye yie ana ka kyerɛ wo wodi afa ho kɔ bo obi obonto fa no mo ka wa na ye ka no nti mesrɛ mo a mode mo pɛ ya de wa bra nyame bo nipa ba wia so ti de obia maye de nanim odifu Samuel na de ne sɛ ohuna de no a kyerɛ de sɛ oye onso de ne sɛ uye mesin obi de driving bibia obi ade nko wonko a pɛ sɛ ofa ne nyina bo pɛ sɛ ohuna de pɛ sɛ ye mesin pɛ sɛ oye emwa entime ne wanka menya sika anka me ba na me de aye me wade ana me kɔ me nua wade akum nipa san accident efiri sɛ obu a ya soma ne sɛ o ma wale na o security nyina fatuna mi fa na dampa so ntimi fancy no ogi ya nya awere na nya ukuru no pabam no de ko camp na yakwachi usika enti asem wo a wo tim say ye awie aka be sei na ye ade chi ana sei enti mesem enye obi a na ye wa no se wo ye oba so ye be ma enye kwa bia na etu o nya ade bia na eton o mesrew so betie pa de a enkabrodi for some ho Ajaba family house aya kumase emfimfi ye mfaka uzika jete ba bia besi bia nante ano aba me pese me yesei ne bedi adanse enkofo di ni bi na se wo adanse e koso empanyimfo kuku dam na nanom di adanse obi ho anka na henie book off wo ba ne ye chena kwancha na henie na beto ne nsem ahene nye se na nanom tankomu omumfa ma wo di enke de be ma wo dia ne sunsum mu no ye mpese obedi ade ntu ya hu de be na nan bisa be ya dwen na ko book off na ahwere bibia wa modifo samo ho bia de utirim be bia e makoma ne yeyi nti amanfo ebu faso ebedi la ya be sabosom busum ni e da dance aba no wo te ho ye den onso nko yie ma nti mesrem mo amote ho amote fi a mo ma me no ahwem school akase akosoro na wo expect we say won so be ba behwe no no afi de wo sa wo ba papa panyina nka wo yere no magu nchen kwa didi awie na wo ma me ubusa ansem aduane si hene nti wo hwe wa kopum se obewuo echese bibi ikoso afia mane to Samuel say bra na de ikoso na nye nti ne se wutie ya fama no fa numbers no na so frɛ bra bi na didi kwai enwa de enkosu egu ye nto abo ho se wo pese de nyame de soma wo yie wi nyame de soma no wo pese be ifu bi bagi egu de na de voice de number be to dwa me ya no se be fo gi we hye bra onyusu se obeto ka afo anu agigu sunsun ontenem se obesi dai tu a na agigu sunsun onsi se obakwa burichi anu age onko nti ade bi ye ma obia no waje a wonye sanko waje yusu dia se to okay ya fa mane to dwa nti wa beje wo hyabere na yusu nti sa nipa bi beje yusu wa beje agudam abra yusu mani ni 0246 66 71 17 0246 66 71 17 0504 588 454 0504 588 454 ye twato ne 0578 40 55 19 Ajaba family house ehone nkudi jana so aso ebi fin krata mele baabi oti he ya obi bagi nhira na kona so betana wa ene ogegirige osofo yente Oforisuo ya chia etiefo ne ahwefo nyina na se ye betena si ya na ya danse nkwa na ekoso menhia hen bobo ano Ajaba family house mai bi free Accra bae ame so obesi wo mo so kra no de ne bae mai ne bae no yale abubu no kyese ye hwe enye yi obesi odifo na miensa pe na mai na sore na onante ba ku free sehwi wo so kokoko se de dawo se de tie nda bi e ka ho asem enso obesi odifo o kire na de ma no koya afafanta otu film no ne kase o kya pan so ho obi e bae ye na kwa akoto eye gi wada ho be busome wotwe ontimi nka no ho oye no ho hwia enye ye fa ne de ne ba menhia hen bobo ano obesi odifo ahoto e bae je oton ayento me kai woman bi a eyi de ne ba dwamna de ne ba ya na wabubu agu hono mo woye hwia enye obesi odifo ba gi code
ye de code ne man na okofie no na otwe miensa na ne hoto no oba be di adanse enti baby biara wo won ne baby biara wo tie no entra ho ma yale bi emeka wo nhye entra ho ma eniema bi emesei woman bi ne ne ma miensa eba me odifo Samuel asoye enkra miensa ne obi no ho ma otimi kwa awale ma ne yeye na so be hye odifo Samuel enkra miensa ne nyina eno omu nyina awale wale entra ho no ema eniema bi enka wo nhye entra ho no ema ade bi a atɔ so a ama areho ahye so be hye odifo Samuel blokumasi menhia hemboboa no ejaba family house na be hye odifo Samuel na ohaw na eda wo so no amane na eda wo so no akukuhwe ase no wonyi emfili wo so wona etwere etɔ wo so guy bi a omude ne be odifo Samuel no yese ye wo no etwere ni ho no na so okɔ school wie university na yale ni fra sese ekano baby onya ko redwuma mu se pe na yale na ba mu de ba menhia hemboboa no obehye odifo Samuel no o man 40 days ni so ye no yale etwiro abapem ne ema bie mu eti se eniema bi na atɔ so amania bi na eda so yale bi na eda so akwantu sɛm wona mo soma o mo ade hyɛ mo behye odifo mo munyo mo nkrata wa brukyire die eye bebre we say meti odifo Samuel nka wo so Sompa ye ba ye no me ba wa kwantuo mu o wa America 6 years nie onya ne pipes odifo Samuel ne hia ya na wo de code na ma wo obekɔ no enni na nsa enni na wotwe na wo ne saka ne pipes enti baby biala wo no ye okumase manhia ahemboboa no ejaba family house ho no odifo tenase free adwuada ekope memenda anopa no nsia ke no atenase awia no miensa na wasole na wahwe nyamema entenase enfa on san show dem rifamu enka se bibie ni babie san se 190 ache wachi na ache se wo ma manhia da bia meka se 190 na o ma manhia hemboboa no ejaba family house unu odifo Samuel medi mpunumpu anko babia okay yo yamfa mananka ho bi na mfa na fe yebrenti 0246 66 71 17 0504 588 454 0578 40 5519 Jaba family house okay ni jumane koso omlazamu fo su be ma de me pese me kache ni padasane bi ase obi busa se ne de mse yawada na ana yaba no ne de ya change aba bibinti nti sese wa wunti bi ano kache onwa se de wa wuti yawada ne de branda bi ana eden branda ne bra ene ese de yaba be hye because of bibinti ofo so on se de bia me kasa se mosie nipa ni kwa se otena ho kwa ne de aba ne se ese so obi yare kura ne se wa wote ne ho a wo hwe no ebe beta se ko bambo ko je bambo ansa no akọ minim de ntia me kasa abrantie ya na sofo wo kana semi obesi me so te se de wo kan na no odin de duru me bia na nipa sei nipa because ba bi okochinchin ye no ono kro wo kokro ni gidie na me kasa se ba bia nipa bia wo ko bia nya gidie eno de me ka che nya gidie ansa na ade akọ ofosuo awon se yenwia bi na ne papa yare stroke yenwia no abo degree atu kwan akwa ba na osiesie ne papa ho wie ansa na wakokyira de wonim de yakoye papa na bra papa no toye a na odan nani hwe dan no na saa yade na o papa nso no oyi ama ne ba no ansa na woko na edebe stroke nko a na sebe nko a de sebe mpredwasa unya no aduro enipa no yede ni chi enne ono zo ato nan mo se do na bra bo nyina ye basa makase ne bibifo no yetimu oden enu ti se betra ne ye ka asem a bomodin se wo de unyi ni kura de ko wankasa kokoti na ji ko ne fako obia ni wa se bi ni fie ba ye ni ho e wo kroma na me kasa asem boyi se bibi nto wa wadwen ye wo se wo de obi fie nko na ye si gya to ho no wono nko na wo sere no na nim de ye ba so de bia me kasa won se we na de kire obi we busa se we nipa bia o ti wiase bia oni de da wani mu nti no enu ti ya na de bia me kacho se nka akoforo ka ena nim se ka benya accident a nka akofo da enti nipa ni kwa se o tra wo kwa ko di for Samuel ho ko ja kwanche ba bi won ma kwanche bu a wo kwa
eno ansa na hu sofo no protocol wo befam no enya asem na chese wa wukura wie na de na yeye obu ho edambo asini so kra obu ho oton ayento obabi aware nanso ko na ware esa na besi be ma bi sabi na dwuma oye nyina no aye kwa o ka se kwa obu akura se bo no ne ye mba na eye no tuanamo ko di for samo kwaji ko no so ba with the handkerchief white no wankasa tobra awa hen bobo ano okay ne ko gisebe wakwankyere entra ho ema obi mo wason ana fasde wo mu ni se wo di for samo ho na odi akwankyere ne ma wo na obedru fia ena adwendwen ti wo ba na nipa no refi na ono ade ni timu akwakoye mesrew enu ti na wo kwa odi for samo de ne number ma na trust from ma udru fie ne se bibini na wadwe yon tanta bo mo de sa frɛ odi mi bedru fie no eno mo mi refi o no nsan kyerɛw wa honhum na and ne promise and fail. Okay, Brena ye be. The dofo so man fancy na otra obiantu mikanko e jedem de o menchia an bobo na jaba free. No, okay, ye fa man to dwa for the last. Yo, first you say de e bia na wodi kaka no nipa so ya aso de ogegirege ye so bonto fa no monkawa. We do obi ma obi ayeye ono odi agro ma me akọ odi for sama ho. Oso ma me ntimi nkọ ho. Ye Brena ye be. E so de ho bobo ne dia ene e sewada. But modern so be family na waba odi for sama ho ejaba family house ya anopa no nsia na wa transfer nwume no mi nsa na sora ko home saa efiri duada kwesi memenda kwesi ada ba akon de o de tena dem bompa igu na wa ni nyina 0246 71 17 71 17 0504 588 454 0504 588 454 the chat on 0578 40 55 19 Ejaba family house be do dance na enyefe no okay mame fanchi ama me baaye bi wose ohun Aboagye se fita na wo ti so na bibi ya ye no na sana amanfo bi se experience there bi obusame say eya na was spray Aboagye let me see the wose we tiri tuntum Aboagye say efu afita no fita na ba let me see fita na ba ohima Esther oh ye akropo akwa na oye ne yire ho ade waji ni shoe kama o ba na na say timi cha me che ye say waji nche ya fa ye wo de fanchia no wo de fanchia no o to me che Esther Oforisuo say eya o ye aduane na ja ba ya ne ntun se ni di na yesa menyesa ntun se ni di ko fa sim bia ma approach shoe kama ne yire nsadan ko wo shi say mfabo we pa original ne boarding don't say what was first the original we original okay we you know the for Samuel Prayer Cancer Center you know and the church come na isusu nyuma dia yenko na yenko di for Samuel ye asem bi to ho na Trinity of Ark no na me sign abaso Trinity of Ark no omo asem no omo si enya power no to nyame ya adom china omo preachers no enya ready sa omo preachers na ready no okay yenko homa no so asem chechecha yere to ho no abrantie ne se Nicole gadidi ene sa yonti no na duane so de amana dia ka ho abeka je so mfa mo nsini so sa na tiati abrantie ne se ya mana dwene on peso be wari biem 0554931931 0554931931 0548931931 hello aya mo twem ho free TV no ho kakra yenti opanipa majo so eburu katachie Oforisuo advertisements na de mu ampa me ko igna ba me ba de di ba ya me di ale me wa ono me ko me di me sire di me tune nka tupu me yi nka tupu ganga tanga advertisement ana ta so ubayi wanza to me di ale amudi ubayi ne sa to he wanza na wuye
we catch you. And to say, what can be your bano and I'm a warren. Min Jano, or Bobana, or young to the Hawaiian from the Bachelor, but Papa or Bar, Mawara Melody. You wouldn't lady. No, okay. Hello? Hello? 0554-931-931 0548-931-931. Hello? 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 Baby, I'm free with you. 0548-931-931 your best say, yeah, I'm on chum every TV, no, as I feed in the bar, your brepa, your best remopa. Hello? 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 Baby, I'm free with you. Can you pay it you? So, because of that, Trinity of Argo. And you are saying that. Nyame ya duma Trinity of Argo say a power and me ya to Nyame ya duma china wana ba homane so. Hello? 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 Oh, a freezy. Hello? Hello, good evening. My Joseph Katachi, baby, I'm free with you. So, within the Kalisan, because I said, Matt. Yet you. More for another, the Paraba, another one can you, Adam of Antony. Oh, yeah. Lumba. And other than what can you? Hello? Mano. Me hono mentiasi. Oh, honey. Hello? Oh, mano, Drew baby, Dimi Ramo. Your father, hello? My Joseph, baby, I'm free with you. Yet you. Babu kwa se uko tesa ulipa baba. Lese uko tesa ya. Wewe mmoja jamani. Mfoso wana wajitu toka ndira. Uko sawa odi ofisi ya mimi. Na hasa laba kwa se inyano lese hasa uko awalijisko. Ya mesra na tebla so kwa ya uko mbali ya mwana kwa fanya. Ni kruno fanchano nyesa. Function. No. Hello? Hello? Baby, I'm free with you. The light. Okay, say free. Pacho, the first thing I'm going to no, okay, yet you. Pacho, yeah, right, say, my Uncle, oh, the DV, and I think a bam on the bar, when the bam on the bar. I think it's a bam on the bar. And okay. Why Chester, why not share the and why not? Necessary, Wakafas and Buffalo or the Abbas, so on to me because I also to back I say, on one on home fun or kind of obey and listen home fun. And so one woman about the map or abandon a motion or cry. The abandon a motion of home and any mistake. What the about the Duania man, the colleague Neddy. So on one from man. Say, Bemman say, dear, when you pursue Jawban. That's all. Let me say, then I know so down there. Often into from Kakransa because of that is here no evidence no or for an into from Kakransa. Hello, baby, I'm free. Okay, Steve, you na sadi we koso koso ndi bema no he no fa ne ho aje o yo ba de bema no hwe no fa ne ho adwene ye fa last caller. Hello. Yeah. Good evening. My Joso Katache baby afre udi. The friend of Pame who am kasa fresh Sofia. Yetio.
ebi kura be me wo ba kura wa follow mu mienu odi bididi awo ba na wo kwa brane ti hunu di mi anga de mi ga bona zuma pam na firi ho o pe brane di onko choba o di ande bre ho nya me yira bi anu bi baba hello hello baby afrefre odi katachi hello Mane so kakra free offense yetio hello baby afrefre odi acho mfeti bo yetio katachi mbacho di obani ye no wanya de e woni ukuti woni wa yo kuredi ane pa na ukuru eniwa na de ma be ma for ready ya de aba no woni be ma no wo bibi ye ntino me na ye sa no ti be ma no se ka me kwa de me se be ma no nya tia hello last caller baby afrefre odi ofrefre Kentampo ya chi amenyu aba Angela Usu amame yentio Osei be ma ni na on fitra so whatever they now ba ni na problem family okay Osei Bema no enya wo ba no na oba no yemfa last caller o a producer yemfa last caller hello ahuri. Okay. Yafansia they say no dodwonoa na kasa the voice of the people is the voice of the Lord. Enotino yeko computer so dwe de emra sesia na yemfa resource no emra metudwa emfa emamu sesia. Clinic yes sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert sewa me hu acho me na no me bisa kra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkata krani. Eni me ma connection man for den kofo sika dwane ne wanya otudi musa no. Oh, Express Group adarumenti according to IF4. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beka mind bi to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say to ana se visiting so a Express Group do beka Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention Akwa Kumasi, Asafule Roundabout Hwa, Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From Omo Trofo Iso 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yanyemedru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes a dazidur in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimizia na nano wadi she drinsan. Ono na yeza ye burukutu ginger factory for no. Sesia burukutu ginger obogodu nyina na mabe from free in a computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene o chrome. Edu drinking bar wa. Bisema womo burukutu ginger 750 ml kor. Au no wanchenfa. Oye burukutu ginger cheers.
Into waso na we from the bottle. Ana yi sachet kure na fa posoto ano. Brukutu ginger. It a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Brukutu ginger. Very mensio. Nom no nyansem. Enton ma obi a wonya mfie dunwotwe ana oba a wafafro. Saa adwadie nkratoi. FDA hwem agye atum se eye. Nananum akuafo yi afuye na saduru hobiemu enti wo dwedwe fertilizer afiwe yi ubayusu ana esanse afra se fertilizer woto ye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodoso e ma woboka ani atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko ajuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 Anna OCP MPK 10 Akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans, peanuts and beans. Omoso enkoje OCP fertilizer eye TSP. OCP fertilizer ebusu wo bebia ye ton ya yoma e wo man Ghana mu. Enoti atufo enfre 0555 909 437 Anna 0555 909 433. OCP fertilizer papa. OCP yejina ho ma Ghana ene Africa biayo. Okay, medical culture we asemanse asisi sama pomenteme ho ase na de beda so mpa Asem Mpe Nipa ni apene pomasibire na ye dia ma kama eno ntino abrantia na yire ede na duane ma ne colleague diye na okache so fa anwa mu nsini so oba ye se de no masi atena sididie na bantie ne hwehwe na so Osei awade no ompese obekọ biem na ifi ofo se abrantie no taba fi ho na chese bibi koso eno ntino Asem Mpe Nipa ye ma na dwene. Okay, abroti results ni say ofo be ma we se dodo na se yamfa enkan sure be ma ni se onjai wo ba no enti na homa na twitwitwe enti yenya nipa numu a almost echwese be ma no ke be ya onjai wo ba no na nipa miensa so ke be ya we de ba kokra so koto yire we adwama mo so pe wa de afa no na Joyce na o ti Facebook ko ka de o pe o de Joyce ya che 53 53 5 say abrantie no nya no say 5 say onya no na 3 nse nke be ya oba na nheda nya boni bi enti nka onfa na ade. Okay, me medical culture we asman nyina sa wade ya adamfo emutimeti abribia enu ti se won pesa akoma yade bi bekun a ene be mena wala Okay, ya to adwuma de so ya de amamo na medical culture we asnyina say travel and tour no so far no omu di Ghana this year dodo no a na ato na nanom se do me pese me bo travel and tour so bi kroma abra na house of folk ne kotoko kobobo bo na enya amaso omu sika so we sanu na ekoso okroim travel and tour sim wati afa nipa na anko enso sika sem no na akoya asem foforo treat of akefo de na munyinto mayi ato nyame adomachina na abrantie biti ha abrantie no panipa akwaba eja bibia boko de nyame adom travel and tour na bia asem ni woni modam what ba happen what do asem na beda yen ekokosi sei business to na no mensanya nka misika ni dan na adu sika koma wubie say wo bon tofa and ye be contempa the woman say last 2 years, that's 2022 and mami ba me mother host mami ba ni wodi if friend of Felicia dey Felicia Ameka yeah okay oba me mami host tina oyeko ti me mami yere so woni sister ide na na wa hanam tino mates wodi akonto mo na na wa na motefa he yete adjuso mu ho no adjuso okay ntino osaba biom na mi akwasa mi approach no no ka say no kura we agent o ye de ma fotu kwan ani kunu kwa no maneko ntino me ne di ngomo wo so ye agent o de ma fotu kwan aye foolish Ameka no okay ntino me say aye ni bresem ja ya no
Timi ya say onya ya ni bresempa ya no Timi ya madwen say so me ka twene say so onya bi na say mu da hono ma o ma so nti nti e wo ma na oba be ka so onya bi mu da hono ai na Singapore nti e ma me eni di hun komo na e kusi 18,000 cedis. That's last 2 years and nti it years kan de ma no e ma oba me moda ho nya Singapore ni anya visa yi anya sa cross Singapore no na anya visa no nti oba ya no na ye this kind of man was store and now this kind of echo so they call Nipa na me fan say oh no mo fan to so 18,000 okay abra na wa kai sika no e was store mo fan to so Felicia Ameka oni ene na obaji sika ni yeah obaji Felicia na kai sika no wa bo akire wie munyi foforo ma manfo hu poso na manfo hu no because on one kwaji sika no afi na betoto ayampia eti akwantu na koduru sei o ende omo ye me ne ochina ne sika no mutua ni nyina ma no anase wajibi na kire wodi bi baaye da bi edi twani na de ma sika no wabo akire di ahye bag ni mu no noke wodi ahye policy ni mu no noke yentie o ntino na eno no edu baby no sinti ho no na e basa nti on be baby foforo de amame eno sa Singapore honye nti atinse na e UK UK no so no sa no samba na ba eye Canada eno so amfa na sa ba eye Australia sa nti edu baby nam se da bi ata kwa na atwa almost over a year na me kaso when on your refund mama the refund mu on o chere me say scan dey on o scan nyon le keep scan mo de koma obi hwan o say fe na o say ne soft get twice fe na soft dan ne soft get twa asore be asore ne yami nkene wanka okay asore kwa nti o de ono na gi scan say nko de tu sa kwantu no nti no scan am nti say ono de nya de a o scan bi o be ma de say ono na scan e de sa ma e back and I'm so okay ne say sana tedia wo na jamidi scan ma onti no ene ginam da jana jim sika fa ma me ti mu hono nti mi ko bia no to me say scan de ni fa no so scan ma nti e wo ma na omo send me 3,000 nti me ba ha first time that's last year no and all the 4,000 ba ha number be je nti mi wo hono me nya WhatsApp message number be foreign number and all me nam bisanzo na hwan ni and also WhatsApp message so for dan and I'm so okay and also pay Sompa for number and I made one number na the man to I also also send this car at the pass and I'm so okay and me bo my money to be fair on bo money na also no one sending from it was sending at 2,000 hanti na o sending 2,000 na for be 9,000 I can 9,000 and as I can also sending around March to April but now initially no omo ba hanom no me kama nti ase ye juma say by February ending there na go mu discount na there aba yeah last year this year okay I say you know it happened last year November and I'm say by February ending there na go mu chase kana there e wi nti me twan ya ma February end there still na maintenance nti mu ho na me de ba na mo frɛ no nti be 1 month time na me asa message no you know yes or send this car but I'm so keen me de one number man no or send this can or send it 2,000 then I say asaka 9,000 me who time no mo share no so na yeden apa and me and I'm say David and I'm about one me bo abane na friend no chere say so far as say papa na me dan na send this car me frɛ hwan ya na de dia hye ho o frɛ Felicia no the car Felicia de ai wasam ka ba ya yeden Felicia mekanti yeah o do friend no ka say so far as say nipa no send this car na ya agene de na say ono no ni send nimbio and I'm saying 90 now ka say na say nipa no de o de nipa no edi wochi ba say ombehe no mo tuesika no ema ya mugitu tam wo mo baba ba gisika no Felicia no ko na ba na o send a video no say ono ko e bia na amafo bi ka hona na o mugina animu video na timi an capture wo we quite of free street ne buy because ni fie no wo e stone the next house and obagisika no koma agent no yeah so far no agent no me wo fo so me nim agent no me kwampo say kwa me nim no e mediation na yeye dwuma na yeye ne ye hwe se ye betu bibia ase no bia ho ato no fan na asundua ba asundua bua no ko na da bia me preachie eno tino se wodu obi aba ne ye hwe se ye bagisika na firi ne ho na me frɛ nipa na menya ne bia mu ahefa na me sanko bia mu
Aye togbe ahaban keke aziblibo sonkalu kagoka from Benin orofo ye ko togbe ahaban keke ahaban no tete o wose wonye dry pocket saa na wontwa muja eno togbe say on de wo bayifo eno tisi wabusu aye hawde a obaba wuru abusu anim na woni abayifo mo hawo no akwa kasa na omagya otetete na mom sa abayifo ne wa awiso omunya awde a eno no no omu de besi ani togbe na semen kan chosa orofo togbe ahaban keke oba santimem ha no enye na omafo dodo no an waye bia mabo mu na omu ankasa ebo togbe ahaban keke abaso orofo ye kwa afigya ase foka no na ose ubesi wo Bomfa Hospital Junction ho na togbe ahaban keke wo orofo ye ko togbe ahaban keke ho a esunsum nyuma nko a ene ye hwe ne akopa fa ahodi ene oje ede ama ye kra eno ti yangi togbe ahaban keke emma no usi Bomfa Hospital Junction togbe be man koda baba be fawo na da bia ya na omuna samu aka se Bomfa no ye omu ahodo ene ukọ mikro Asantema pon branch ya ye Bomfa bi ho enye ho a saa na nya Asante achim Bomfa ofa afijase ka usi ubesi Bomfa Hospital Junction home no mbesi ho 0244 484747 0244 484747 and 0244 506620 0244 506620 and 0244 506032 weye togbe ahaban keke ne ma togbe ahaban keke si twa wonsa bonkum no ema mabobo ama nyina ye WhatsApp eno ntinu twa nsabokum na troma medin troma padin na asem wo hawo no ankasa no woye no audio wa no abatie no otimi aboawo wo sunsun mu orofo yen kotogbe ahaban keke ho sunsunyuma nko a na woye obo Herbal and Medical Research Center medical ka che wiase manyina ase ama me ne wanse yade nipa benya so na ye yade kro ya eno ntino oboofo no ankasa no sa research na ewo omudin ni mu no eno na ye mede no eno to ode afidie no doso no akwa hu ba bia yade no wo na ode aduru aka onye se bia akwa doctor mtimi ya meyam ya no ode aduru ma debi enye sa na obo Herbal and Medical Research Center odi onjuma owo mfidie pa yade bai na de ko obo ho a wontumi entu ase no mfa ma ho enwodwo yade stroke na diabetes na kidney ne ho aka wodofo yenko obo ho na wode Herbal bitters abadwa so eno na etu sisi yade no ade afiri ho na nam sa yade biada odin sa na broni no kan no eye odin Herbal bitters enko na emfa enkutu enem san yade ase preka sepata imu booster dropper mojawie anemia dropper orofo enko be preka sepata ne bi ebeboa na yenyoma akonkan 0257 472506 0257 472506 Obo Herbal and Medical Research Center wo adoa to adumanu ne sofo ma medokro no na edi enhwe ne mo pe OCP fertilizer akuafo adamfo no OCP fertilizer akuafo papa no OCP fertilizer akuafo maame no efiri se nanano akuafo agya tumu amma sabre no no baya wodua no etimi so do so no atimi atene bribra na omoton wa na omusika sam so apagya efiri se ye adwuma amasika eba yibotom ni nyina ye OCP fertilizer akuafo agya tum anya asem kwetwa ewo man Ghana ne bibimem nyina orofo OCP fertilizer no medical ka kiro se ukọ agrochemical shop ho a buzu se cha ewo ho nemmom ade cropotia wode kwa akoye no se wodi kodua mo se wodi kodua awu ana se wodi koye patra no ne ko chirim ekonya be fa so asesa OCP fertilizer no ade agu mfudie na se no wo mbe chicho kama efiri se wo munim de eno ti eno mo neton OCP fertilizer no orofo se yapase ye no ba ye no eye kamade a na OCP fertilizer 0345909437 0345909437 ana 0555909433 OCP fertilizer ena mekanfo na mediama no omoma no ena maka edi ache no yenko ne ekotu yade ase dank Herbal ye ko ne ekotu yade ase a
Dank Natural Health Complex, Pechi number 2, City Life High School, Jail, and na Odanke or for young called Danke ho wate. If we say, one now will call Danke ho, now will call Pe Ayadesano, woman say Hoya Hutufi, and yes, be a Danke noa and the man who Emranu, there be, or more do Muya de Koa, who two as yet the Mawomono, or more NSA Hoya Hutufi. Say, ye called Danke ho padia, a Pechi number 2, Medical Catchers on the City Life High School, no, and a burn home, or for young called Danke ho ya from Koya Yenny Mano, 0244017556, 0244017556, Ahutofi Dank, Herbal Complex, and American for na media amount. Golden Door, a dear no dear begaso. Golden Dior, or the dear na begaso. Golden Dior, Golden Dior. Yee, family wash you, and on a man is down, a man no edisi down. Hey, answer no about who be sham no. I just say ubu shoe be gum. Na ubu shoe gum no. Na a golden Dior family washer or they abegaso no. Na udibia fresh no. No abogum, bubogum. Bubogum na nyoma enyen kama memma no eduru ba bia ya himfie ye kwan edama ho na ansa na obetumi akosa eho no agese ehohwam firi dodo no a otimi de ba bia edidi odofo ye kɔ golden Dior na yakɔ akɔpɛ family wash ni bia ebeboa emema ho ayehwampa empremienu ene oba ewo se ode family wash no ehohoro dan ho na oye kama 0544198043 0544198043 Food and Drug Authority waje dru yatum se ma emphasis yomo no ma himfi ho enyehwam kama pa ya Asem o man Ghana travel and tour me kwa me ma say travel and tour Asem kwa kamin kan bi Adentin mpelifo tena ho ma nipa mienu miensa bi kɔhye office bi Bugana adehye. Chese sika na kasai ka 9,000 cedis. Ye ho adwuma no maame no ode ne baaye no ye frɛ na yinya no. Sofo no so ye frɛ na yinya no. Ewiase nyina ntie me yie o. Wo baba wo na akwaji sika no fa sika no to container nim to wo mame. Da binye we ya fa baba wan great baby okes una akwaji sika no ekwa bi so kura ye sofo no kura ye nim no muntie me ye pa o ekwa bi so sofo no me ni no na me nim na yire no na mom sika yi nyina no 180 million titi sika ni nyina na wo kai etiye nyina ye pa asem no poma sibre na ya trezi asem no source na yakwa akonya sofo bi sofo no kura ye hu na yire na de besi awowa me de besi e ka no afa wo maami ye frɛ na yenya no yenya sofo yi a wo so na wo ka sika yi me koka so de mbe court aya asem foforo Ghana mamu a wo si ye frɛ ne sei Felicia Ameka wo ye di adwuma or you travel and tour. Still out as you travel and tour. For now, the minimum, but minimum they travel and tour now. Sikaina wokai. Adansi die na daswe. Sikaya wo ho. As to so the command will be no. Ye ni ho. Enti akwa bi so ya Asem Mpe Nipa no ye nsam trofo ene ya se yakra be bo ne ya trozi sika no afie ko trozi sika ne nya bi na afie kwan na tua ehifa biem na yenko afie o se me ye ma ho biem ya Asem from na someone Ofo be ma shede che ababa wa ne wa ha no okay anopa ye didi nkomo kakra ne wa ha ne wa ha enti yenko bontie sa ne no si no okay Mama. Who picture I was here? I'm not going to say, we just get in. You will some say, I'm not going to because I was going to be man. You know, I'm not going to feel we feel any feeling. Then I'm just on my side. Then I'm in Jim Pacho and Jesse Obebana Oma. You got to remember.
Osei catch us a picture. Na me bacho me bo. Na ma okọ jiska no e wo container ni mo no. E ho picture e wo hasisi e. E no kwa da nche me ji sika no ye no. E bu sam se sika no me ni. Ma me ko fa ni pa sika no woni woni yere bae. O ka ji tu Sompa sika no woni ho. But sika ni bi bra ma mo je ye. Actually ka ni ben sa ni pa nan kasa wo jiska no nyo na de komano. Ono na de komano. Ono se ni sika ma da. Mu sa ka ni ben se ni sika ma. Wodi mo number ne ma no. Wodi mo number ne ma no se ni sika ni fiso. My. Uma mi no na wo ni fi na mte. Ti me no Asem. Yo be so ye bi onye ba ho bi brother. Eni di mpa maka so no ba me so ntro me ma. Ti yo be so ye bi a onye me. Ya na so ye bi a onye me. Dio opese o ye obi a onye o. Enti wo ma. Because na ye me juma wi. Ye fra wa wo fa. Mu ka ta ka le be sa ni kama na. Mu ka no. Ta ka le be sa ni kama na. Okay. Ada na oni se ni ba na mi diska na ma mi diska na wo fa te diska ma sa diska be na wo je. Na ba ka ko. Mo wa nso TV so ma brand ma bro. De ko so ye dia wa nya mi ngu ni ba. Mi ngo ni ye o. Nzo mo ya so me ni ya ba ni ma mi ni ya mi ni. Okay. Mi ka ko ma mo sa be ma te mi ka sa. Mi ni mu nya na wo wa le. Okay. Ababa wa Oforisuo meka na ye ne twetwe nkomo na anope no. Oso nkodi ewu. Aso adwo bi sika so de ne betu kwan atwa ne mrade to oba besi atimi akọ convince agisika hye polythene bag im asofo na ankobi ne yira ankobi ekwan a ye fa so agisika no atua ntinye fa na ke ankobi im omna samwa Oforisuo mo kuta sika mo pa kwantu nso omo bre pa o omo bre na me de bia makase ye redu adwuman Oforisuo ya kasa sa so achina kura na fidi ni kwa kuyi obi so hwe ababa waye wotu ese watwa ni ti o so waye ne danyu so ye chele watu danyu mo fa ni picture ba akọ nto so ya osi hwe ya sebe odin tesu aka ne nsa e kan sikwa wa ko obi store akwa gisika na ohwe de we osi kan sika ne ntemo ho na na ese obi ohwe bi onso ye criminal the way or pentema friwo because nani na ayadwuma wo ye wo de mo pa mo hwe won kofa nko baby wo kan sika or pentema friwo awon do person kire nkodi ewu waji obi sika akobi sto akwaji ni sika se wo betimi de nipa na tukwa abran se baby a wo koi e visa free yanyi sika wo de emfan se woni netebro no so de bia makasa me se do no didie no na wi wadua no so nampa on de wo ka me no me netebro no so na nka obi fia bronte kura me se na ya ne se wawie what was say do picture to TV so obi a respecting hu bia okwan bi so no ka okwan ka se mo gani kwa se ngoduru a se obi a wonimu minim amagana so ni din so se ne onya santini me bo a wo ye de ni ne se so onya kan ni 50 half wa guan afo ni mo ase na sa trap nso e kan won sa sante se de wa se gua sante fo wo ba besia de bia madafo bi kai wo se hwe wo ba o ye criminal wo che be ma be 5 ti asema ye friend wo ka obi tagi ni ka che se ni picture ni din na nam TV so no a ni wu gina se 7 preduasa wuni awu awudi a wadi akwada abrante wo ma na brabo nyina akofom na se aka ne sa de na nkanu asofo na obetena no enka ma na nje no awo kwa bi su ono kura 7 preduasa na yire ka ho a ya kom asam na bedi ho ama ma na hu se bebe man sofo wo tu na mo bi o prese obaji sika enso no ya me ya che no anopa ya che no na se sebe wo ye frɛ wa wo se ha de wo ma watima ko bi so akwaji sika abba no de a che polythene bag black im asama de osum wo de ko fie na obaji aka se wo ni ase ye frɛ wa wo ma
onka shenkodu no do onimu wodo oba besia de ma awre ho so ni ewu onka shenkodu no do onimu wodo we wo okunu sese wabusuafo he wona woda so no the whole world obi ehun ya fa baby okoji sika na manfo baby the whole world o mahun asem we free wo so kan koda na sika so nya da bet ma fadida so ni ewu woni ewu so obi so ni ewu ti asam no woni ewu so a obi so ni ewu na wa baba jim sika na sabin presa na ene de nka obi ayete nka obi ayeyi o ka ko obi fie betimi de wakwa broche na kia pia sika ma o ni ewi a wakasa wo de woni ewu iti efra wa ma omu no ho na adwuma wo ye me se ya adwuma wo TV ade na ya to si wo kira ni pa wo fro beba wo gu ho ani ma se papa oba we me se hwe de we a o sika ne ntam e adwuma wo ye o pentama firi ho na me ka chese ade a wa ye no ade a wo ya nyam betwa ne ka on fa branch sika ma no onko baby okoja ya yi sika no ye ka sika no baby okoja onko enka branch sika ma no ana na se Ghana dia ne ye koso ade pa na koso Ghana ti na na me ka se me se kura Nyankopon de bufuchie se no si ahwe ye be ka se ono mo ani ne ye because Ghana se de akono me se emra ni be radio ni pa ba hu pefo no afa ne ye hu pa onu aso wonu mo na tebro no so o kasa oti wo se make say kura brantie ma me kura bete na so no mo na tebro record o ma fa so we ye chikrofo a oba ko boni bi o ye chikrofo bro no so a oba ko boni bi so a professional thief so ye chikrofo na sa asem bi ba ni ye kan radio so na TV so wo ba ka bi hwe ana oti TV so wo kan obi sika no ene ebusa so de oni mo we na se na brabote de nkofo so nko bia ye o wutimi boru obi fie ana obi store e ko ka je metim do ba tu kwan ni wa kan sika na de ko mo bia o se wo de enye o fort ade na ko so Ghana hai ade o ka wo de ye frimpon shan aben a Ghana ye nya tiefo me se kura na adu election time o fosu ba bia nwa wo be kwa wo de wasam kwa wo ye ni ye be fi wuda na so ye ni anu am se me kasa se fosu me se du me bi se na metimani na se me uza Ghana ho se etime sheme se urade Nyankopon de e ko so fosu se kare me se abroche na ye ka no fosu enye se sika gugu fam o but mra ye adwuma okay mra ye adwuma we wa gi sika na so pa ma brantie yi fa kwa bi so kwa yire ne se se e be cha brantie yi ya ta fidie so se kwa ka obi ho asem se a enya ka bo hu na on kwa shenkodu wanim na agu ase on se na onim se o picture we empie da ana apie no wo so de be on fa kokot ya twa ne person fa kokot on fa sika na ma brantie yi na animanim yayi onko no ne abrantie ya busuafo nhia no pe sika ne ma no na de wo ye de menyi ni se bie phone light na se wadafo pa ne wabusuafo tie no mo hwe TV se wa kan sika de agu ko store akwaji sika e de support mag de ko na ne afra wa wo se wo ni awu okay eye shema pa oni wabusua the nation sanka na ababa wa we no onim se emfonyini we wo ho onim se video no ga se ne picture red no ne picture na me de betoto chrono picture ni sika no ka na me de toto the nation sanka wozo be mawrade nhya nipa bia anokwasem etomire bia yan Asem Mpe Nipa fo no ya na me ya belemu ye ho kakra ne awayi ye nkuna ye nchi no we hu no abone wo de so bia bone bum na so wo se ne ape bia fa ne ko ye kura sa nkofo no so atwa ye ho ahia ye be ye hwe ha sa akwa ekesi ba anye ne ya na ye me kra ya ebewie producer Asem de obefre wo mfre ye hunu ne ye koso ne nipa na betena we ko sa amre from fe we go yare da gazofi bone bo da anadi 12:30 me ya de am obi na nkomo me atwa so ne ye de akofra me na anadi na nka ya afra pre ko 3 days na ne bo ni mu ofuro soro afa de so mo beba ni mu obefura ba na me hena nim ha na maka ne amega je no wokọ ye kan se anama na ye se ye numja e wo se prove die ni ba bi ba ko mienu no mu ja se agimi no e ka de ba connection de wo ye bibi atimisi sa ta me ye de ma up to na utu an 10 minutes kwa na nta ni gotu awie o okunu a woda na chie ade na oyere de band anim guase baba gina se bema na yi ni free salman anim avotu fo no won fa jani si wo obefa won to abrabo so on gawe
ye kasa ye nimfoni da so sebe se ni nidi ase wo hwe bi ne wo fa ni mpon hwe bi ba bi abane nam no wo dro na sebe se wo ko obi shop mu wo yen ni wa bi ama osika we wo kan odi akoma obi ade a kyen no afre nipa koro waba odi bi aba nipa ne mfa mai sa akwa wo na akwaje ye ka kire ne se ade a ne nkwamani mu ugu ase papa ade na afedi o ye gu mani mu ase na di ade ne bra oge ese ma bere mo me de na ba ma kire mo nko ama hu nipa koro de wa bo wo dam na sa na ye kire kwan nko bi a ho nto no enne wudi biti na mo oba bi kura na okọ na nzini ya ubiti na wudi mpamu da wan tunu obo so bo nzo koye man kura wo mfrew na asema sini ye frewa ade a ye jinjam me no obenya problem am mpesa me kan mo ba sa atumi kasa no ni apa bi afa ye me asa wo mfa we ho no de unya kasa no ma me bunzam su aba na mpo aye obone kasa we ye de na pie firi wa no usu na kres kana wo kan no du kasa we kire sei wantini jimi so enne nkozi ye yo mfa sika na meto ba bieda ni adodo ne ho ache me mpem semunu bia no kwajazem bia awo na akọ hokwaji obi ansoma ho unu wakwedi nkomo unyi nipa ni anko ankwadi nti aba ne sa tamsika fa nipa na de ma na asomdie mra untimi akoyere papa no naje vozo minimum de anka homaje nanimre ye oze yakofa no fidi ne dem wokra wo beda police station officer of ne ba na sika ne free ni nsam some person mfa nchen so ane de afa mfam woto na obo wa obesu nyansa firim eye simple no munya sanse munna anom keka kire nipa no obi ade tini mo we ma mi so we ne megu o e kwan de demuru of na free say no ope no mo ano na beti ndakuru benefako on first kan mra ansan ye obi ayaka kire ne nko ope kwan atunu o so mo nkomoda ho na we ne hu ahindi na mbeze meko on first kan mra ya bod da wura kyerem da bia munya asem de a munim se ye ka bia beba ba mu tu kwan na mu kura skana de a munim se yetima kyerem kwan ba o ma je asem abansa yenso ne yetia ye na advert nyina ye bone ha ne yenim ne wagimi nim ne onim nyansa nti utifie na tia da bia ka jo so ye a minimo foso minimo hene ye minni ni nkomo no mpe ba bi pamfa memfa na me ye aduma ye se me advert du visa me mo na ya na obi ka jo se nyem na mbo advert no ye bia TV no mba jo so ye omoje airtime na wo discovery vie bre ye ndu obi ba advert si ye kwan ndu ye nyansa fo wo wie no afre nipa na obo advert za wo na wunim omo hwan na beboa me eye nkomo yem pa disuana jimi zani eti kroma na jimi uka jeri pa on tiazie won first kan metu ba bieda na ye kasa bi emu emu ano okay brukutu ya bema nso enso ne brukutu aponto ne ayi yo no nyina da brukutu betumi aboa metaka kire o dede bi se akakado ne wo mu no eyaduro eno tie fam minimum yo ekogu yemu a uze wuyemu ahyehyehye fufu atimiti banku atimiti ede ebe na ntumi entimidi burukutu ena mekanfo na mede ama na yehwe hu se obapemfo ntumi no burukutu sa na ni fidu wotwe a burukutu no anya ma Food and Drug Authority wo mo hwe yedidie yaduane ene anom ne eso no wo se burukutu no eyepa orofo enkoto bi ngu ye pa bom ne enton ente so emfa so 0244620294 0244620294 burukutu ena mekanfo nam de ama Lawson beverage se menkancho se no pre no an odi abadwaso or the Lawson Herbal me shabadwaso Lawson Local me shabadwaso sa eno de Dureman capsules Dureman bitters or the abadwaso na Dureman bitters no edin ababa beje ewo Ghana memha utwabo sompo enya seketwa Dureman bitters amanfo twitwa amanfo bobo amanfo nonom enya asem ketwa kra orofo aponto ne yi oni nyina dure etumiye na dure no memma no kyerese enuro ne wuwu mu no brano a edede mu no ama utimi eye nyoma bi ewo mpaso sana omo simini ho adanse no kama pa cholesterol nyina no onuma etumi enane no yenko na yenko pe Dureman bitters na yemfa eni ejuma 0242133577 0242133577 orofo ma men kancho se bia de no ane club asi bia eno ane club eno ntino bia ba Ghana mem ha no omafo dodo no na agiatum na omafo omo ano no otimi so omo ye fine ukodidi apebia ne bi wate ebebo papa aponto ne abadi ntuo no nyina no fa ko nipa bodompem na ye nyoma no yenko pe
club beer ni mfantwitwa na club beer no ye wo last size ho na ye wa dentem no ewo ho de opeso no bi be kontem ima bia no de akono bia no utumi enom club beer oba pemfo club beer nyema sa na ni mfie du nwotwe a club beer no so enyema club beer chale yenkotwitwa bi na nyoma nkonkai abrewatia Oforisuo bema se me meti we manu susumu na so akwada bia ba be wu asim atome fichiri na se asem no eso ntwaye a eba ne sen na memedin apa asem ne mu anase na senken mu ena una oba ya na o say according to Abranti asem a working o se wo se we agent na me Oforisuo bema na me pese me bisa se omuhu se wode obi tu kwan pen ana fidi no dia be yi omo azano se me nu omu na etebe ne ma me store no ene me fie bent ne kasa ekola no ne ma me beti ena ne ma me wode ne fie ben no papa ben ena wo ye no enka yese ukro mu pete wodi una mu ebika na wode ne ben white say busua na hwa na woto ade wafa ne se wo ma me no enti ade be ne si ya ukobu ma me fa so sa se wonya kromfotachi amoa ede be ne besie se me fa adwin bi nkwawe ma me aka ya besiriwa ya achase ono so wo bo ne blanka kanga kraja store dia ahwe ne manka kanga kasa be ya obepia wonom amomanya gina bia papa bi dachi ma me to form se bia ya de bia na se bibi so obo abrewa na blabom no anya mobo anase ne ho anya areho na matimi de cycle bi akwa we no na magini sika 18,000 Ghana cedis na no be ya ne be na wo ka kire ne ntia nya ne dan nti wa ya de penti no ye mo ye nsema wa na asesen Oforisuo be ma baba wo ye kromfo na wo yusu na adwen ene de nam senkente sa enkenya ne maame abesiri wata ena nkode adwen be kwa akore ne ba de a me disika ne koma obi na nyam bia no wakwaji sika no wakase wode kwa akoma obi e na ama obefa nipa we se anasa Abranti we se atukwan na na wona wo so we agent eti agent so wo partner wona ne yade no that means our partner ne sa sofo na wo kana asem no and that sofo no so yenimu no Abranti so nimu no eye wo e no munim ni nte no sa wone obi akasa na se yen e ba se obi afra yen na se bia nipa no kwa so ne na kwahye ho se sen na se nipa no se wo partner no krampo na no asend this can be na part of part payment wa ya wie na se dia kan nte no ya gbi dia firi won te dia dance se wo hu afia wo hu fi na afi wo he nyami say sometimes ya na ho kire ba patapa ye se ndokofo no wa na to ni akeka nyami say awia wo kasa ne nyina no Oforisuo be ma wo so no kula wo tifie wo hwa ne ho akuo ni dwuma bi edi enti woni sika no ode ba betua but bi bia eye kasa kasem de kire nipa no na wo mu kwan yon befa so a wonom so no betena ho asomdwe mu na mu hihye ya befa nyesa wo fedi na mo ma bra na fi afatuatua den kakra na ade patapa asem ke kasa bi nkwase asem a e de kire asem ni ba bia ba e na mo fra mi amef on fa tera wai yan kasa pudu on hye Abranti ni maame no on pop first kan nche ya ruaba no se wonom pa o mo fa nche no so mo mpenso so Oforisuo be ma there is so many ways to kill a cat. It is also what you are ga yen chere so oga bi bulo oga so iron shopping iron sometimes anyway say your friends of alumba ya address hard time Oforisuo be ma ye gigi ni person ye jai no ha say no e da da bia de be say but ye hu mo bro ni ade ntine say ye Christopher nti ye nkyere kwa abon Oforisuo be ma there are so many ways to kill a cat will be a believe e wo Bible man na so ni believe okola man na say bia na nyame foforo mu Oforisuo be ma what the year adwuma na so okase go sa ade no so de ye bibia betimi aye adwuma e de ntine se tachere man na ye oja Texaman de be free so ba na ye adwuma nti Oforisuo be ma Abranti o mu nya dom be ka so mbe ye ne ye be bo ma moma ye na asomdwa ba no nsa ka onsika medase okay abadwafo akasa na ababaawa no momfa picture ne to so no onim se sa picture we wo ho clear evident ababaawa no na onim se picture we wo ho clear evident una wo ka sika no wa na wo kwoje ye wa na uko fi ho na ukoji se we agent amafo mutie mi ye o wa na ukoji sika se we agent as to say bia wo de ko na Abranti na onim and also de ne ko Singapore afei Singapore ko wie London
akɔwie Canada afɛ yɛn hu asɛm ne tini ne kron afɛ me kase fo ne sika bre no a wo se me do be court na nya Ghana na nsamfo awa animu saa na lawyer fo bi wo asɛbia kusabia nya do ebi adwene nya adwuma ababa wo yi ye kronfo sika ni wo kai enso benyi obi ama na tro letter dia bro Oforisuo ze ye hia wa eno de she politin mo he so de she eno de ahye mu no sata ma wo kɔ no sɔfo bi anka ho ena empokura no yɛn wo ba ye no je pɛsi ye mediation manifi etie trezi sika no so so de akoma wedi a yɛn kɔ ne kɔ gibi afa kwan na si se kwan na si a hwan hɔ ne yɛn kɔ gi sika ne mfiri 0554931931 0554931931 sika no de ahe politin mo hezo de ahe 0548931931 0554931931 0548931931 Osei adwoso otefa he poten ote adwoso zongo enne nyina da so te wo oh da so te wo your friend say your friend Felicia Meka Abeka sika no kura no Ameka wonim sesa video we wo ho wonim that video ne aye clear evident hello Good evening. My Joso Katachi, baby, I'm free udin. But if Asem Mpe Nipa. Yet you. Ghana, dear, you see, we tell them that we are on heaven. There's anything soon, and so soon, I can do it as you know, my lady. That's a content being given. The boom given, but we see as a car near fashion. Okay, we have been a question penny. I'm not a travel the shockers who say, my mom and seeing the movie. Also, see, 2 minutes to be able to go for the okay, hello. Baby, I'm free udin. Okay, Katachi udin say ni ntio. Baby, Bibia no say, don't find ma tegwe. Ya bye. So, mo kana tegwe aba no. O born a number, no born fast in the event, the claim here. Sir. 0244 48 47 47. Watch. All right. Okay. Oba no nim say you sell video with you. Onim. Hello. Hello, Sompa. Yeah. Come pa na so Sompa bibi de. Hey, nipa yire modua oba bi na eka gu polity mu no. Sompa no dey. Yeah, akwa ho. Ntina bibi de bento de metu kwa no because they get to the gadi. Oh, I think I know dey. Na eme de na ma fresh. Mo ho nyina. Bo Felinda. Okay. Okay. Reverend Father Angelo Ufiri Ochiradi Wakokere. Hello. Yeah, baby, I'm free udin. Ababa wano Felicia Mpe on eka sika polity ni mu no afedi onko community a sika no kra wa bre wako ju obi sika free ne store yeti o opa ye ba be no amane ka tanyende wo pa se wo sisi ye ni abaye ma akwa ji sika na kanye wie esa di mana wo ye na anye ye ya ni pene sika ma no na o di na o ka se wo ngodi ewudi a entwe ye yankasa sa ompe na wasa mo fe ye ni aba ma ni sika mre no na no so ntane baby na onyene no okay if you just adwoso zongo fo na metwe wo mo call no Felicia Mpe. Hello baby a free udin me the Francis me ka first me pastor no netio o tie show no pa me pa cho sa boni we anything na eduabo and pass as you rather because bad bro camp akape in
ni unyon enya unyon ko bone na wa mu bi amawo when you for Okay. Hello. Baby, I'm free udin. Hello. Baby, I'm free udin obapa. Pastor family is successful Jacobu. Okay, yentio. That's all. Me bomb about so far. Moya the money of Falumba and my sister now come home. Bomb about so far. Moya the I'm going to my day. Okay, hello. Baby, I'm free udin katechi. Yes, I'm a boy and a free pancono. Okay, yentio boat. Na enema bi se na ya na ye ka se Mpe Nipa 2 years soon. Bonia we dia branch ye bi ko face kai fi uni. Ye bi ona ma okonye se ka we uni. Why is ka we e dey atna so kwa. Nti no abranch ne de dada opa ma me no mpa enchiro ana de opese abranch ne so ye bi a onye no. Cause boni ne woni trima we dis Asem Mpe pa. Eti upa afrisha meka brabonten meka chese enya wo na wote ona nya wo na wo ka sika no tie baby ade beko bia ye de video we na eba sika no wo ho nya no obi ane koye eno nti no sa wodi obi aba ne ye hwese ye bagi sika no na sa aloko a ehimfa biem na kenko wo na ese eba so be ma na bi kran so a papa ye ode ne yiri ko ekura bia sika no kakra ne kodi ne ho bi kran pa o ma ye nwedwene ne ma oye na adwene se bibia betimi asi wo mu mienu kran pa oye na adwene se on pese maame ne behu se sika ne nyina wo ne ho na kotua bi fa bag ana me se bibia betimi asi ne partner na one ne agi sika hello baby afrefre udin hello baby afrefre udin katachi the from Kwaku metafesi ngina okay yenti woman we dia ase woman yukuno because sadia na ekoso pa o se ele o se woman yukuno se bonikum bonifo insano di gis kan o se man san pro san betumi apro and no on face kan ba woman kire ne se di dadi bitwa dadi anti mo betumi afiri o side ho aba mo betumi aba gina so ne fa number no gina so ne fa number bonikum bonifo gina so yen capture hello baby afrefre udin mame hello what you mean can baby afrefre good evening majo so hello hello Osei yey Abianeko wo fa si le jiwe ma okay enche ka pebisa de fiova no kwa se ope inu ni se mu fonji wo ho de bo ni se video wo ho e ko fa so ka shi ni so de sabon te su mo daga bia o kan ni se se ni pega so fa yo ma ni bu krum ha Nigeria le kan jam ni o mo twempra na dia kino so ni di ka pega no wan sho hwe ya de ba kino atiko ni se ba no e bi din pem o bo fa sika ne mra anya se ake de mu di ten ibi ko shi me da shi pi no okay hello papa ye hello o te benka me te wanka pa cho wanyina na usua wanyina na usua na nyini yenti o na nyini o papa ti o na nyini mami yenti o papa ti o na nyini yemse ne ya no nya ye I said you di bro nya trophy no na ni je age ne ho hello ye baby afrefre odin katachi hello baby afrefre odin Nikafin kitampo o ka safre kitampo yenti o
ababa no o na bibra ba ko ne ke try e hia so ko man nkan okay ya do friend no anyina esi ha eno ti ya to nkra de akọ adwusu zongo se ene adwusu zongo ababa wa ye fe no Felicia Emeka na busuafo obi nko kankyere wo mo se eya dubrum ani bire ya aba na wowo aboa wowo se wantia no a onka woda o ya tia obi ena so amana ye ne ya na onyaka wuhia onfa nche no na adwene kyerɛ sɛ photo video yi ni wɔ hɔ ɔnwanim guase ato wɔ one copy no okay hello baby afrefre udin no okay mama yenti o hello me ti opa mama ebre no nti yenko ya mo twe mo ho free TV no wadaroma Metacho ababa wano oye comfort if I was said nipa scanirano otuni boni piano kuno wanya de kra bye bye no ke yem for frɛ no nyina nsia enti panipa ko akoma to yem aten ababa wa we na asɛm no ye di akira che ye be che no ba bi e kwaida etititia vizo untimi nkonkwaji obisika na fe won san meka na memfa ho na memfa ho abrotia Ofoso bema ebreni dru ho beji edi yenhwe de nyankopon ebefa breni nkrabia so aye abrantie na ababa no so ahu nani so ade kakra this time around ani bre has come ye nyi nipa bia so abiem eno nti ye ka cho so wo hawa mane wo bi sisi wo bi bu kwasea wo kawa dia fa wa beti wo twefo dia fo ti kwa awura wanu mu Asem Mpe Nipa dwumadie yese bra na yenka wo asema yenkyere okwa pa na fa so enne bema wo kra ni age na watimi atena wiase acha wa amasa bi kwahwe apa ni bia ansa amfa ni tumi die bia ama meje wo kra mfiri wo nsem wa bra nyankopon dia wo de ma wo ne nso ye eno ti ye kira kwan wo kuma seso ame Sheffield station abrosan a ehwo ya totals red and white na hwa ena ye wo anasa frye me 0243 585878 0243 585878 and 0552 095593 0552 095593 0552 095593 bia befre bia no ye sorry nkonwa so ye behwe ne no watwetwe nkomo ma ye for happy birthday enko enfama nana apieje be masafo kantanka ne nana preko peno no nana boachi dankwa kokodrufo wane ono akasa ne ba hema nana amagema opambo fa ho edan hene ene fa ho edan hemo machi amehene eno no enkonwa sofo ne nyina se wonom ema otire nkwan rade de afe aka wonfie ho nana pia werade ma kwatenti ahoden ni apomuden wom no mo akoma so ade nyina mremu bretie bi werade enkoso a emfa wo so na afoforo nso entimenya fa ahodie ewo kwaseabu ahodo ye nipa bidi bu nipa ho nyakopon enhra opi ye nyina yese ye do papa ye nkonya sofo ni nyina se wonom ema otin kwa ma pia fo so be ma ye fa we entwa to happy birthday to you nana ya edusi pokua mi nua no ye nsentre ne nam ne nyina na botachiman na solid ye me na kwaji bi otam ne moto alam so matena to na ye kwene nyame ya adom ne kunu be ma papa bi odo yewu abetam no edne ko eye Germany abrochime mo Bremen enne eya wawoda pokuya erade nkoso a enye wadom emroso erade nkoso a emma woni wonfie emmen na osefo hihye bia no erade mfa da we se so na wonka won nyina engu ewo nase na efa asase bia betia so no fa so di said erade nyankopon aka ewo nase dade ni nkwada ni nyina queensy wonom nyina ne ye nyina yese ye do papa yenti we love you, we appreciate you, sweet mother, sweet friend erade enkoso ensure sweet wife ye do papa for so okay akwari asaso bia oboaye ema Asem Mpe Nipa dwumadie okay birthday bi o I'm back on mo for show bema mama fa happy birthday mama amenwa na nafia ono so US okay ne birthday anafia wo US na birthday we
ɛyɛ miaminua Pakofi ɛna ma me ma shote yɛ sɛ minua ba no ɛna ne birthday nti dedicate sa birthday we ma miaminua Papa Kofi ma fia Nyankopɔn nyɛ okɛse ɔma onya sika ne bi nso me so ɔma onya nkwatenten ma fia yɛ ma happy birthday. Okay, Mafia birthday na di atwaguo no o US abrochi mem o ma mesika ne bi nso kwaku eba ya no aka me wate